Kapitan Inteng! Ano ko anang? Pasaway da tataba daw kan nanatuyang. Awan ka no ti kabuteng da. Anya manen ti kalukuan nga aramid ang dagita nga gasawa. Ni nanatuyang, makisugsugal ka dagiti kukumari na at chismusa. Ni mo tataba daw, danugan na latan ti asino man ang masabat na no kasta mabartang. Sapay awan nga rod ni Kapitan. Ay, iso nga rod nga awang ka no ti kabuteng da. Dagiti mo't kagawad apadak. Si madot damoten nga aramid ang ti trabaho da. Iso nga addan nga awan kabuteng da. Ay, naglastog ka! Kwa, jak lumaban, tatabadong. Kunamlan na sino ka, magmag na! Ay, gusto detan tataba daw. Nay, apay-apagaan na kiti kasta. Kaya't kung aruti dumano kiti tao. Awan mo ti basol na ken ka, apay adanugan. Talagang awang basol ko. Lumabasak lang, mat. Kaya't mau, tas si kati danugan, kuwarag. Ha? Isa ka chip tanaw ti danugang? Ay, uray pa si kati chip tanod. Saan ka kabutang? Nini. Apay ngay alayatan nakmatain. Agdin nanog tanong kaya't mau. Dak kayat. Takrot ka magama chip tanod. Marituyang, nagsapa ka man arumwar. Adda papana, Papanamngay, di ta abagatan. isardeg mo kuman ti makisugal, Maray. Na, asino ka mang ibaga kanyak iti kasta? May sakalaang mat akagawad. Ibagbagak nga rod ken ka, itinasaya at awagas. Tapno agkikinnaawatan tayaw. Ay, uray saan tayong agkikinaawatan? Ay, isaan na kasta, Maray. Mapanak makisugal. Awan ti makalapad kanyak. No kaya't mo di sumurod ka mag, irikap mo na tamabang bangkrap at irsinam, tao may kan makisugal. Hoy, sika! Ha? Siyak, tatabadong. Wayne, sika! Umasidag ka man dito ayang ka. Apay ka di tatabadong. Eh! Anay ko! Apay, sinipat nakmatlatan. Anya ti basol ko. Anay, nagsakit. Diyak Anay. kaya't dahil pa nagrup-rupan. Ha? Apay ti pa nagrup-rupak, tatabadong. Agrup-rupa ka, bakays. Ha? Si ka lang arudan ti agrup-rupa, bakas? Nita, sumungbat ka pa lang. Anay ko manan! Anay, sinipatak manan! Ay, may kadwa na ito yan! Ag sinumbangir na pingping mo, tapno maasawaan. Ay, maditikas tangar aramidam, tatabadong. Basta kalatan sumipat nga, uray awan mat basol ti tawagan ka. Ireklamo ka! Pangireklamo ang ngay, kawang maninting batingtang. Ay, unan niya. Iso nga umasidag ka man pa dito, tas sipating kamay. Ay, gusto mata na! Mapanak man langan! Maruam ka mata na sumipatlatan! Chip, tangay awan ni Kapitan. Si kalangan ti pangipulungak iti inaramid ni tatabadong kanyak. Ha? Anya tinaramid na ken ka? Kita amat ato'y agsumbangir a pingping ko. Nay, adamot nagmarka aramay di tapingping mo, laman. Asino ngay ti balasang anang sipat ken ka? Ay, sana balasang tinangsipat kanyak, Chip. Ni tatabadong. Anya! Sinipat na ka ni tataba daw. Wen, Chip, nagsakit o. Ay, talaga nagsakit day ta, Apay, anya ti basol mo ken kuana, laman. Awan mat ti basol ko. 5 basak lang. Hindi kuan, inayaban nak. Imasidagak mat. Kapag asidag ko, sinipat na kadagos. Ay, naglokon ni tataba daw. Saan ka no amabutang tawan ni Kapitan? Sa nabalay, laman. At damot ni kagawad kuanang. Agreklamo ka ken kuana. Nagadulakit din ayati reklamo ang maaawat ko kontra ka ni Kabadong. Pudno namin areklamo ang makadandanon ken ka, kagawad kuanang. Mamati ak kadagita a reklamo da. Talagamot ngamin analastog ni tataba daw. Tawan ni uncle ko akabuteng na. Apay, di nakngatak kabutang. Apay kumakabuteng na ka ngay kagawad. Saan na kamin tupay akabuteng nga tanod? Kata sino ngay nga timang disiplina ken kuana diti barangay. Niuray tayon akin ni uncle ka. Ay sana mabalain. Ado pa ti maperhuisyo gapo ken kuana.
Anya ngay nga ro ti aramidan tayo, kagawad. Mang panunod tayo itinasken nga aramidon tayo. Ah! Nangaba ka kiti sugal, maray! Aya, iso matlagay ang mga agduplupyas ti kwarta di tabulsam. Ay, jak nga rod amaw no sa dino ti pangiduli na kaun. Ornosam di tabulsam, tapno saan ama pukaw. Igulpit ka no iti arak kung ni badung kaw. Ay, saan mo kumaunay apa inuman iti arak ni Badung Mau? Amom no makainom, lumastog. Saan mo't amaray? Kaya't naadanugan amin a tao a makita na. Pagpraktisan na lang mo't ita. Ay, madimot ati kasta. Mala, irwar mo jay ado nga arak, tabayada. Ay, sana kun ngaglaklako iti arak. Bayada? Anya ka kiti na ya. Empasardeng ni Kapitan ti panaglako iti arak. Sigay, tama pa na nga rod gumatang dita sa bali at tersina. Ngamnay, adda pagpatinggaan ti panaginom iti arak. Saan ngagpatpatnag? Nagkunamay. Ordinansa ti barangay. Ay na, adulahamin day tanga ordinansa. Nagturad ni tata ba dong, Chip? Amok ngamnasken anaturturad tayo ngam isaw. Saan mat nga raud? Tada tayo mat ti mabutang. Nagkuna mabutang tayo. Saan mo akabutang? Saan? Naturadak. Kas katurad ni Uncle Kaw. Ket no idi namin siya na nagsango kayo. Uray ka latim maray. Sino matilastog anang istoryakan kay ti dayta? Nakita. Idi inasitgan na ka ket linayatan na ka. Timmaray ka adagaws. Nasken nga adda kabutang ni tata badong. Datayo atano tinaskan nakabutang na. Iso aron bang lang agbalin tayo anaturad. Naguray ka Jun Ipok kaukuman. Kwarog naturide! Kwarog naturide! Kwarog naturide! Anya mo teng kagawan. Saan kami anakaturog idirabi? Gaputa nagpatpatnag ang nagiinom dagiti kaaruba mi. Amukaw ti dakdakamatem. Asino kumapay ngay no saan adatatabadong. Gaputa ado ti kwartada nagpatpatnag dan ang nagiinom. Bagbagaan nyo matidaa. Awan ngaminan ni Kapitan Colt. Apay, ni Kapitan lang ayat yadda karbangan na amang bagbaga kadakwada. Saan mo't kit day? Adda kayo mat akakagawad. Apay ngay, ta saan nyo akabailan abagbagaan ida. Anya ngay ti serbiyo ang nabutusan ng opisyal iti barangay. No saan nyo ang mabagbagaan datatabadong. Naturedak! Naturedak! Naturedak met! Naturedak met! Naturedak! Naturedak! Mas naturturedak! Mas naturturedak! Shakti ka tuturedan! Shakti ka tuturedan! Ha? Sikati katuturedan, Chip? Katuan mate. Ay, kunak no siya. Sakitan! Tistingan taman nga ron ti kinatured mo. No talagamot lang as sikati katuturedan, lumabas kantuman, di balay datataba daw. Sige, sana ka mabutang. Ipanagnag ka ang asyakti ka tuturedan. Marituya, mapan ka manin makisugal. Apay aya, ibagam manayin adakis ti makisugal, abawal dito'y barangay. Agkumarita, iso akayat ka abagbagaan. Ammo kun ti bagam. Balakadan ka tadyak kayat ama isagmak ka. Apay kumaamay sagmakak. Tiliwan dagiti pulis dagiti agsugsugal marey. Kasano kumaamaamwanda. I-report mi kadakwada ta iso dati umay agtilew. Kumarinak, i-report na kidan. Iso nga ron nga ibagbagakon kan ka nga isardeng mon ti makisugal. Tauray kumari ka, i-report ka do adar aramidem amaday. Tumarayak, ano dadagiti pulais? Agtrabaho ka nga min iti legal Saan aday ta makisugsugal ti aramidem? Ay namaray, may mayat ati makisugal. Agtugtugaw ka laang ijay ang makikatkatawa. Inton kwan na nga bakan. Aw, dinagmayat.
taba daw. Apay maray. Andalaang kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Saan mo kumamot a subsubra anti aginom iti arak? At damit kwartak maray nga igatang kaw. Bagaan nakiday nga isardeng kaw. Taagrik-reklamo dagiti kakarro bayaw. Aha, danugag to pa'y amin dagita karro ba may? Apay, anya tirik reklamo daya maray. Nagtatagari kayo kano no agiinom kayo di tabalayaw. Saan da makaturag? Ay kit anusan da. Apay ngamin na makikarro ba da? Kan adapay naawat ko a reklamaw. Nay, nagadaw na reklamo da ita. Dumanog kan sumipat ka kanulatan ka dagiti aglabas. Way, ta naglalastog da. Saan aga po taawan ni Kapitan kat aramidam ti kay kayat mo? Apay ko man no, aramidag amin na kay kayat ko maray. At damang lapid kanya. Isungarod abagbagaan ka. Isardeng mo. Mamati ngay magking kakagawad. Hanya ko mati maramidam no kaya't ko ti dumanaw. Nakakita ak mo't ti si patay kindanugay. Ni kwaraw, dahi ta nakadumaw, nagsilsilpaw, di tawiting siya. Nasigak man, kabuting nakay. Hay! Kwarag! Aw, apa ang itataba daw? Makasipsipatagkay! Aps! Nasipaw ko ti imam, amang sipat ko maitipingping ka. Nagpartak ka na ng sipawiti makwarag. Aw, apay asipatin nak, anya ti basol ka. Awan ti basol mau, kaya't ka lang asipatayin. Madimot ati kasta. Danugan ka man lang yan. Aps! Nakalisiak. Ay, saan ka mabutang kanya, kwarag? Siyak nga rod itan ti katuturadan dito'y kabildatan. Kabutang kakitdain. Kaano ka pa yan nagbalin na naturide? Italang, tataba daw. Ha? Kasapulang nagbalinak ang naturide. Isungay ta, ikang kay ti pagnakmamam. Anay ko, tiniritin mo ba ti makwarag? Anay, nagsakit. Tataba daw. Agan anay ka, Mike. Ay, anay. Aw, John, sino ita ti katuturadan, ha? Ay, talaga si Kachip. Naturid ka. Gusto na. Ay, sana ka lumaban. Ibatang ti makwarag. Nagsakit. Ay, di mo to kulon na. Umay ko reklamo ni Kwarog, Maray. Apay, anya ti inaramid kan ka ni Kwarog. Agasim ngay. Tiniritir na ti imak, Maray. Nasakit. Ay, kinasakit ah. Uray ala nagpukaw. Ay, nagsakit na talaga, Maray. Amumot gayam ti masaktan. Ha? Kastamat laang tirik na dagiti pinaspasakitam. Dagiti dinandanog kan sinipsipat mo, ngawan gapgapuna. Apay, di mo paayaban ni Kwarog, Maray. Dusain nyo kumamit ah. Hagasang may tipanang tiritir na itimak. Trabaho dati mang disiplina kadagiti pasaway abo marangay. Isungag nakam kayon. Ha? At the pulis? Apay na kita pulis, Maray. Umay datiliwan dagiti agsusugal. Ay, nituyan kaw. Ay, sus, delikado nituyan kaw. Ay, mare kwanang, ay istay kagawad kwanang gayam. Apay nga oras siya katiniliw dagiti pulais. Agsugsugal kamot ita. Ibagambutan ka dakwada at awaya-wayaan dakaw. Idi pa'y lang amen na binagbagaan ka nga isardeng mo ti agsugal. Ngam dinak magdenggan. Anya nga ita. Agsangsangit ka. Isardeng kunti ang sugal, Maray. Promise, isardeng ka. Ay na toyang kentatabadong. Agaramid kayo itinasayaat. Tapno agsayaat mat tibyak nyo. Alasigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo. The NPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Punay mo't ang nagpiksa ti uli na nayalimaba sa tricycle, Maray. Wen nga rod, sapay nagpartak ti panagpataray na. Bawal ti panagpataray akasta kapartak, kan natagari at tricycle. Ay, matiliw kumadagi ti kakasta at tricycle driver. Kunamlan asino da nga ari iti kalsada. Wen nga rod nakita ta kumakat no asino jay driver, ta ireklamo ta ken ni Inteng. Saan tamat ngamin ang nabigbeg, tanakabong jerupa na. Amangan mat no ni Kwarog. Mabalin nga isaw. Wen no, dagiti kakadwa na at tricycle driver. Apay, asino ti tantanawam di tatawa, Inteng? DJ nga ron nagpartak ti pataray na at tricycle driver. Si putak man alumabas, ta makitak no asino, ta ungtak. Kunak no da kami laang kanyo marikwan ang tinakadlaw iti dayta at tricycle. Uray si kamo gayam. Kinuadak iti barangay hall. Kasarsaritak dagiti tanod ko, hindi kilat alimabas. Ay na, nakiktot kami. Ay uray da kami nga ron kanyo marikwanang. Permi tikigtot may. Hindi nakiktot kami. Kunamay. Ha! Hindi si Marding Timiteng. Ha! Kunami manan. Entay, Ah. sumardeng kan nga agistorya. Madama akpay lang nga agis istorya. Tila manan ibagbagam. Ay, ituloy ko nga rodan. Gapo itikigtot may. Rimwar kami amin. Kahit nakita yo no asino jay driver ti tricycle. Di kwan. Ha! Kunami manan. Entay, makitam to'y aklo nga igam ka, Ay, ipang urko na ito'y kan ka, no di ka pa'y lasumardang. Kwa? Ada kumapay tuloy ti istorya. Akat. Ay, di mo ilaylayat ata magano maidisom iti tuktok ko. Agkalkalbo lang nga rodin. Ala, ituloy mo ti agluto. Sana siya ti driver, ti tricycle driver ang nagpartak ti panagpataray na. Kat asino ngay nga raod. Ang mga numay sa kadagiti tanod mo at tricycle driver. Ay, awan ka da kami, kagawad. Amumi mo tadakas nagpataray iti napartak. Siguro, dayo dayi at tricycle driver. Dahi tatinas ka natakwatan, may. Ay, saan nyo nga ipalubos nga umay agbasak-basak dagita dayo at tricycle driver. Dito'y barangay tayaw. Nang runa dagiti awan disiplina na a driver. Sino ay ati awan disiplina na a tricycle driver dito, Chip? Jak nga rod ang mausap. Hay, Pero dyan na tinagan ti tuda tayo diti kabildatan. nasisingpet tayo mo amin. Disiplinado tayo, pay. Amo ka, masino dyan pasaway a driver. Ha? Amumon? Asino ngay? Ni tata ba daw? Di tataba daw? Kat isulang mo tinapartak ti panagpataray na dito'y kabildatan. Manungal daw adyak nakitkita ni Tata Badong. Kastaya. Wen, ninanatuyang ati kanayon ko makita. Ay, hanyamat tayo dyan nga ungor ti motor. Ay, bigat. Imbis taraok ti manok ti manggag. Umurmet ti mangriing kadatan. Kasla ikarkaro na pa ay. Sino nga taday ta akaarubay? Kasla asidaglaang mat dito balay. Na, kaya sino ko mati kaasit gan akaaruba? Damari tuyang kan pari badong.
Gumatangak man iti kape ken asukar, maray. Nasaya atay may ka, Maray. Damagag man laeng ken ka, no am-am di agpat-pataray iti tricycle anapartak, itay aldaw. Ay, Na, apay nga katawa ka, ha? adda baro a tricycle driver dito'y kabildatan, maray. Asinaw, ay bagbagaam no am-am day a tricycle driver. Tapno saan anapartak ti panagpataray na, makadisgrasya ah. Ay, bagbagam, ano am-amaw. No am-amok, talaga abagbagaak. Mala, iyawat mukit din tay gatgatangak akape ken asukar, tamapanak agkapay. Masapa ak arumwar ita. Intay, adamot tricycle di tasangwanan ti balay damari tuyang. Wen garan. Ti kayat na asawan, ni badong na tinagpaandar iti tricycle itay parbangon. Tapno disturbon na tay amin? Ha! Kayat naapuyatan da tayo amin. Saan gayam anasaya at akong pare day ta apari badong ah. Ay, wen nga ron ah. Nimat marito yang jerimwar ijabalay da. Na, nagdugan iti motor nan ah. Kat pinaandar nan jay tricycle. Di na. Pinapanisbus nan. Na. Nagpartakon ti panagpataray na. Na, kayat nan sapay apataya bonjay tricycle. Isugayam tinapartak nga agpatpataray iti tricycle ah. Wen nga rod, na naglukon day jay ako marek. Chip! Uy, magaling ka, Chip! Abay aya, awan pa imot pa sa hiraw, nga mangriringkan. Adamutan imo na itipila. Anya, imuna, kat no sakti umuna itipila. Kita mo. Sino ti akin tricycle iti dayta? Nakita mo latan nga dadita umuna apila. Ay, aglalaban tayo no kastoy lang. Sana mabalin nga da umagaw iti pila. No sino man deta nalastaw, makaraman kanya. Rumor taking kuko iti tricycle. Anya nga, naglalaban tayo. Wana! Siya! Siya ti akin kukwa dita tricycle. Ha? Chip! Ninanatuyang, mate! Siya nga raw. Ha? Awan lat sa balin nga aking kukwa. Bakitan mo, Chip? Alangan nakalabanan ba ita? Sobra na senior citizen? Ay, apay ngagpasada ka pa'y lang na natuyang kat bakbakitan kan. Nagkuna bakit akaun? Ha? Napigpig sa akto pa'y ngamda kayo nga agpasada. Angam sakti umuna iti pila. Na, kita am day ta kalukwam kwaraw. Kaya mo kiding nga unaan ti bakay. Siyak ti umuna iti pila. Ha? Awan respeto yo iti bakay. Chip, paunaan taman langan. Mare, nimot gaya marito yang jay tricycle driver anapartak ti panagpatpataray na. Wen, Maray. Na, agasa. Big-bigat apaandaran na jay tricycle na. Kunak ano siyak lang ti makangkangag iti dayta. Ay, urayak lang mariing anak kasapsapa. Apay, awan ni badong nangagpasada aya. Saan sapay nga minasimbang bag. Mga maray. Umay kayo naglugan dito'y tricycle ka. Na, Ay, marikwanang, ada pa panam aya. Ay saan nakpay nga agudong, Maray. Ado pa'y tilakok. Saan kayo pa'y nagluglugan dito'y tricycle ka? Da kayo pa'y mat ako kumarig ti din na kaya taglugan. Gumuraksan. Na, Ay, kat nairanamot nga may nga awan ti papanan me, Maray. Agpilpili kayo kit di iti pagluganan. ay saan ka agumura, marituyang. Mapanak lang agkitan iti sabali a pasaheros ka. Sige, dita kayaw. Na, Na. Pinapanerber naman ti tricycle na. pilitan na takit din nga aglugan. Katawan nga rod papananta. Kan maysa, delikado ti aglogan iti tricycle na.
Kita man ti panagmanmaneho na, Mare. Pirme, apatapukan na ti kalsada. Mapan ka no mangkita iti pasaheros na. Asino ngay nga tatimayat nga aglugan di ta tricycle na mat? When asino man nga aglugan, nauman nga agbibiyag. Kapitan, sa dino ti papanam, Kilat a pinayabanak ni Apo Mayor. Ada kano emergency meeting may akakapitan. kay magmagna ka nga agpailay. Saan Agur-urayak nga ron iti pagluganak. Aglugan kan dito'y tricycle ka. Mabalin nga agluganak. Apay kit dinasan. Agap apura akay. Jak mabalin ti maladaw. Ay kat intan kapitan, tapno makadanon ka adagos ijay papanam. Chip, adama man ang pasahiros ni Nana Tuyang nga intulod na. Sino man nga tanti naalilaw na. Partak na. Apo, nagtapo kan. Ay, uray ka ba't batuan ti kalsada? Kanlika-likaaw ngam nagpartak latang agpataray. Kasi ti pasahiros na. Sigurado apirmi ti nervyos na. Ay, may kadinting di kagbatbatay. Ay, si kamot kapitan, nervyoso ka launay. Nagpartak ti panagpataray mo. Mayatan niya, kapitan. Mabiit ka makadanon ni jay papanam. Lisyambit adagiti na unag nga abot-abot ti kalsada. Awan tilisi-lisay, adulamay. Ay na. Hoy! Kumpit ka lang, kapitan. Lisyam day ta kapitakan. Aha, adulamay. Sus na parsya ka na kon. Pulbos mo na. Narugitaan ng tibadok. Kasano ak paita sumango kini Apo Mayaw? Kapitan, kumpit ka. Kumpit ka man. Apay nga. Gungun ti tricycle. Ay, sus. At dan samot may ikat at tornilyunan. Sardin mo pa'y nga ron Api ngay sardin ko ngay kat agap apura ka nga raw. Saan at tornilyo ti may ikat maray? Anya ngay nga raw. Ti sidecar ang nagluganak. May sinawitan. Ay, umikan, kapitan! Di magbatbatay! Paraw, tulungan dakman, nabati ni kapitan. Nakabat siya nay. Ijay salugan, pati ijay sidecar kaw, nabatay. Ay, kasimot nga angkal ka. Sana nakadanon ni Jay Papanan na. Intay tulungan nun tanay agdirdirit sound. Ay, nagturungan ngayon ti sidecar mau. Pero kanyo Ay, Di takitaan iti kasta. Apay asan? Kat duwata mapanmang biraw. Apay akarama na manon. Madi Asino ti chiptanod di tawi? Sika. Kay, asino ka? Tanod na. Ibabaon ka at tanod ka, iso atong palan na. Wun man langay. Ayan mo, kapitan! Woo! Ay, Woo! apay ngagpukpukaw ka. Tapno mabirukan tan ni kapitan Nagmayat ti sisik kawilam di ta ngagpukpukaw. Magnaka at agbirok ta. Kanya matay. Nabanog da tao kay. Sige nga raw, pukawan talangan ni Uncle ka. Isumay, nalalaka birukan. Kap! Kapitan Inteng! Woo! Uncle! Here. Si Mong Bat. Ay, umay ka. Inta kita ano sa dino ti ayan na. Ay, kapitan, kunak no nataykan. Si bibiyag ka pa'y malagayam. Nagluko kan. Kasla kayat mo ang matay ti tao. Sangsangitan nakpayin. Ay, Na- si bibiyag ka pa'y malagayam, kapitan. Tagkatawa ka man nun. Ay, di mo gayam kayat ngagsangitak. Ha? Di agkatawa akta si bibiyag ka pa'y. Ang kinapudno na, kapitan. Agkitawak iti dispensar, gapo iti naramit kaw. Kasano nun nataya kon? Di awan ti kapitan nyo ang nagagat ka na anaws. Isungarud asuray, bayam. Itatasim mang puetan ni badong kaw, isaw ti agdrive iti tricycle. Tiarami deklangang, agyan iti balay.
Nasaysaya at pay dayta, marituya. Saanan nga agmaneho iti tricycle ni Marituyang. Tadi nagayam ammo ti agmaneho. Agluto lang matiam mo na nga ramidan nga main. Nay, Ah, unay maten ang nagbuntog day ta tricycle, mare. Kasla makipamumpon. sino nga iti driver? Kaslamat ni pari badong. Nay, aywan. Ay na, no nagpartak ti panagpataray ni Marituyang. Nagbuntog mat unay ti panagpataray ni Kabadong. Wen nga rod Ay, kayat kun at aglugan iti nabuntog. Ta sigurado ang makasangpetak asi kakaradkad iti papanak. Wan maribanang, husto launay ta imbagam. Ay na toyang. Saan ngayon napuraan ti panagmaneho? Tinaskan, jay kinatalgad ti pasahero kan driver. Ala sigay! Ditan pinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ada ko mapagtinulungan ta at trabaho, Chip. Kas kumaitian niya trabaho. Ay, dahil ti panunutin ta. Ada ko maipatalon da kadata. Tapno da mabingay ta no panaggagapas. Di agdamag ta. No adamayat amang ipatalon iti talon na. Agkadwata amang talon. Uy na, adamot kuliglig ko. Mayat tinapanunot mo, Ose. Ay, ata magayam ti kaan. Ang bagtay mayak. Ala, mangalakan iti pinggan mo. Ta sumango kameten, kwarog. Ay naimas ti sidaan. Kukod nga da balatong kan bulong ti marunggay. Wow, nagimasan antay. Ay, agtugawak met na ita mga nakaon. Ang mga no ibusan ni Uncle Timasida. Sapay na panugak na panakitangdan ka nagraang. Di mo iguyot ti malukong Ha? Kamangga o iti sidaam. Nabanugak mo't anagraap. Ha? Ay, kunak no awanan iti kasirula. Nakman nga rod mangala. Madanagan ni Uncle ang maagawan iti Masida. Da kayukit di nga agulitag. Ha? Uray sango ti lamisaan. Awan agpaatew. Ni kwarog Umay lang makipangan. Kaya ado pa ti alain na sidain. Ay, talpas ka matinanangan. Makibiyangan manandag iti tutpik ka. Isugayam ama ibos. Oy, saan ko ngayon nalala dagiti toothpick yun niya? No nakita ka nangala ka. Di yun nakita nga insublay. Kalpasan nga inusar ka. Kahit masawad. Insublime. Ha? Ay, apay, maday? Kukuha mo na ita tutpik. Diyak kayatan nga agusar iti tutpik. Ha? Awan ka di mat insublay, Mangkal? Manaw. Sa anak nga gisubsubli. Once in a while only. Nadamag mo ka din nga ipatalon ka nun ni Kapitan Tidaduma at talon na. Nakadamagam, ngay patalon na titalon na. Day tamad ti pagsasaritaan dagiti babae nga agkikinuto di tasirok ti akasya. Ibagak sakit ni pare inting
Tasyak timang talon. Kabailan ta nga taatalunan. Ay kat ipatangdan ta ti daduma. Nangina ita ti irek tuyan. Ibagam to nga rod kin ni Kapitan no agkita kayaw. Way ni bagak daw. Apaman nga kita kamay kini parintay. Kaya't namat siguro nga ipatalon kan ka. Takumpare mo. Nadamag kung ipatalon ka nun ni Kapitan, tinalawa atalon da, Chip. Nakadamagan, mate. Awan mo timbagbaga na kanya. Di na siguro yung bagakan ka, ha? Tadi na mo, kaya tatiagsog po ngagtalon. Ay, intang ro di balay tanggal. Damagan taman kan kuha na. Inta na, tama nga no, da makauna. Uray at makauna. Basta ibagata adata timang talon. Awan maaramidan tinakauna. Nung rinogyandan nga naradaw. Kaya dapay nga tangay pasublat. Ay, agawam nga ro tamapantan. Ang mga numaunaan datang agpaisaw. Day, andat kagarayaw. Tanod usip. Nadamag mi nga ipatalon nyo kung titalon nyo, itiigid ti kalsada kap. Apay no ipatalon ka. Planok nga ipatalon. Ta saan nga minan, akas editipigsak nga agtalon. Ay, kap. Nagtulagan mi kani Chip Kwaraw nga agsugpon kami ngagtalon. Ano? Itaman pa, panunot yun day ta. Uwan ka, da kami matayin ti pangipatalunan yun. Kadwa mo ni Chip. Kwaraw! Puno ka day. Kaya't mo matagtalon. Wanang kail. Tapno at damot ti pagbingayan mi Intun madanon ti panagapay. Kumat nakaumay ka, mate. Adagagaram, Nadamag ka nga ipatalon mo kano dyan alawa atalon mo igit ti kalsada, Kapitan. Wen. Inawat ko nakadakwarog kan usip. Ay sayang. Nibadong kula ko man tinangyawatam, Kapitan. Jakmat ang mga interesado amang talon. Kadamdamag na mo nga main kadagiti babakit nga agkikinuto. Marigatan na kami ng ngagtalon. Iso nga ipatalon kon. Urayak lang ang tibingay ka, maray. Ay, sayang. Imayak la kumaadago sa idimbaga ni Badong ka. Wina, nalabit adakay ko matinang yawatak ijitalon. Awan lat sa bali nga ipatalon mo, Kapitan. Awadon. Siya kung timang talon iti basbasit anabata. Impatalon nyo matgayam di talon nyo kadakwarog, Maray. Wen, Mare. Ay, saan nga minin akabaulan ni Inteng? Sana bale, tadamot mabingay, May. Iwan matkit di Maray. Ngam amom ka di akayat gayam ni Kabadong nga isukuma timang talon. Dayta nga ron timbaga ni Pari Badong. Hanggang saan mo't amabalin nga ibabawi, May, kadakwarog. Nagagat matkit di ani Kabadong agtalon. Sigurado adi na baybay anti talunan na. Wen mo't kit de, Mare. Hanggang adya nga ron ngay. At damot nakauna. Sige. Ikan nakman iti sabon, Mare. Tain nakman aglaba. Wan, mabiit laang tainak mangala. Naimbaglakit din, tanagmayat ni Kapitan nga ipatalon na titalon na, Chip. Winiraw ko sa'y. Sapay kayat datatabado nga isuda timang talon. No dita na panadagos. Inunaan na ta ni tatabadaw. Naita ti pagsayatan tinapartak ti garaw na. No nagpatay-patay ta. Awan ko man ti talunan ta. Agarado tang roden Tapno agraeptan. Una, tapno mabiit amaraapan. Manangdan ta iti kadwatang agraep. Uy na. Saya atin ta. Tapno adu ti maapit ta. Ken adu ti mabingay ni Kapitan. Una, kan kumplitun ta ti abuno kan isprita. Tapno adu ti maapay. Nagpintas ti dawa di tinalon da kusip kan kwarog atalon ni Kapitan. Uwin nga rod. No siya kumatinang talon. Ado kuma ti pagbingayan may kani Kapitan. Anya ngay nga raw. Saan asi ka tinagasat amang talon? Ay, masaya nga nak. Ta saan asyak tinang talon. Mayat day jay, ta sidag iti irigasyon. Nanya ngay nga raw.
At damat nga rod nakaunaan ang talon. Ay, masaya nga na ka talaga, tuyang. Sana balay, tasan tamot nga grigrigat. Sa bagay mo't kidiya. Uy, napintas ti dawa ti pagay ta, Chipa. Adulaki di ti maapit ta. Iso amayat din na panunot mo ngagtalon ta. Uy, ngem, aday singasing kukang ka. Aw, anya day ta usap? Uray, ta saan nga amo ni Kapitan akastoy kapintas ti pagay ta. Ay, mangilasin tanga-tanga, iti ilako ta. Agilamang tati kahit mo asawan. Wala, igatang ta iti arak ken pulutan ti paglakwan ta. Di ag-happy-happy ta pa iji ilay. Ay, kasano ngay numamuan ni Angkal? Kasano amaamuan na no awang mangibaga. Malaksid ano ibagam. Ay, saan ko ngay bagbaga tapno di na maamuan. Di nga rod ko na kaon. Di na maamuan no awan mangidanaon. Awan mo't makamaw no mangilasin ta. Nagpagapas kayo matgayam ko arog. Ado siguro tinaapit yaw. Taday tamo ti ibagbaga ti tattaaw. Ha? Sino tinang ibaga nga ata? Dagiti karo ba ti talon at tinalon yaw. Nagpintas ka no ti dawa, ti ginapas yaw. Nataer nga min tinagtalaon. Iso ang napintas mati apay kagawad. Imbagkat mo man ti bukod mo ato gaw ko arog. Ibagbagak lang matipod now. Maragsakan lakit din ni Kapitan. No maitadyo ti bingay na. Ay, lakit di Ipabunag mintaw nga ipaniti balay na tibingay da. Ay nagasat kayaw na nagtalaw. Maray, inted ka din dakwarog, jay bingay yung iray. Ha? Apay, naggapas dan, Maray. Apay, adida may imbaga, tapno napan kamay. Ha? Di yu amaw ang naggapas dan? Di damat imay imbaga, tapno napan kami kuma. Ay na, san akasta ti aramid ni Badawng, no agpagapas ken agpairay. Siyempre, ibaga na iti akin talon. Tapno ammo damot Rumbang kumaakasta Ang apay ngay ang naggapas dan kan nagpairik da adida imbagbaga. Dayta siguro ti imbaga ni Kapitan Kadakwada, Maray. Awan mo ti imbagbaga kanyak ni Inteng. Ay damagak tuman. Imbaga ka di dakwarog, ti panaggapas kan panagirik da. Apay nagpagapas dan? Ay damdamagan nga rod ni Marituyang no naibunag ka nun tibingay ta. Iso amas daawak mo. Ay, naglukon. Imposible. Apay adida imbaga kanya. Dayta nga rod tinagsiddaawak. Apay adida man la imbagakan ka. My goodness. Ay mapanak ita ije talon. Tay nakitain no pudno analpasan ti panagirik da. Umayak mo't. Maditi naramid da. Di daman la imbaga sakbay anag pagapas kan nagirik da. Ay, pastor ba nang dungo? Darasan tati agmat sa amapan ije kataltalunan. Rautan ta. Na, anya arumaot. Ay, si Kamot, intay. Ha? Ay, nagapas mo't ngagpason ti pagay. Garami latanda di tayo. Nairik pa yan. Ayan nga rod dakwarog. Ay, napananan na gijadwa. Ha? Makitam ka di tinakasako itilingat tinaibunton agarame. Kalabit aday dya tinairik ta. Ay, asid ganta. Sige, takitaon taman. Ay, nagitidwa alanggong taadada dito'y rabaw ti irik ang nakaturong. Win nga agpaiso. Adda nagawangan ti arak dito. Ay, bumangon ka dwa! Shh! Hey! Bangon! Nay, eda kayo mat dito'y talon may kiniusay pangkail. Ay, Nay, da kayo mga agpaisukap. Umayo ka di ibunag tibi ngayaw. Talon na! Kanya nga ibunag tibi ngay. Ayan ami tirek. Mano asako, tinaapit. Ay, manoy tayong tinapay ito, Sep. Mano ka din? Di tamit nagtulagan ay. Numano asako ti ibagata. Kanya! Pagtulagan nyo pa dito.
Ay, bilangan yun alang bong. Ay, uwan gayam. Manon din na bilang ta. Saan kung naipatalon kada kayo titalon ko? Ah, Nagbasit ti na apit yaw. Kat no'y may kukinita idi na panalawas kat napintas ti dawa na. ni, amay nga uncle. Da kami ati mang talaon. Bungag may sukap. Sayang no saan ada kami timang talon. Sapay nagpintas ti apit na. Eh, napintas ko na yaw. Ngambasit ti intadyo abingay kaw, talino ko dak. Ah, Ay, salpag kayo. basta Basta dya kung ipatalon kada kayaw. Iyawat kung tulagan ka ni paribadong titalaw. Ay na, kwarog kan usip. Anya nga ita, naawanan kayo lakit nga rudan iti talunan. Sinauriyumat ngamin ni Kapitan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Pabisina kong tuyan. Agao ka na. Nakagao akon, ururayin kalaeng. Anya nga iti masida. Kas iti sigod Dinengdeng apapaya nga inikak iti salamagi na. Manay. Ay makauman tuyan. Wala din sa balay. Awan mat nga raud, imbag dagiti ko kumarik tanaimas akanayon ti sidsidaan da. Ngumdata. Awan lat pakitang danan tapno makasidata mo't iti sa balay. Uwin nga rad. Awam mo tang patangdan. Ay, manipod pa'y iday, kastuyon ti biyagta. Dandanitan tumangad iti barsa nga, isulat ta. Ay, kasi tamot tuyan. Umapapal ka kadagiti kukumare. Pirmi mga minarigat ta. Ay, nakaumay kamit paribadaw. Ay, napatagsakit ti bagam. Agpagpakasiak pare. Kaya't ko ang mapaginawa mo basit ti biyag may. Si kalaang tinapanunod ko ang makatulong kanyak pare. Ha? Ay, anya nga ti maitulong ko kan ka paray. Ay, amo kakabao lang ti mangirwar iti installment at tricycle. Na, Alain na kumamot a driver mo pare. anya? Gumatangak iti imaniho, kasta ti kayat mo asawan. Uwin ko ma pare. Pagbingayan ta, ti masapulan ti tricycle. Kasla mo yak tinapanunot mo? Ay, mayat at talaga pare. Uwin ko na tamayat kan. Ah. Mayat at talaga tinapanunot ka. Eh. Maadaan ta adwa, ti dilhensya. Ay, Babaen iti tricycle. wan saan? Ay, sige, mayatak. Gumatangak iti tricycle. Kahit ipasadaan pare. Ay na, agyaman ak pare. Kung nagtumit asikat makatulong iti parikot ka. Napayakas dyan tay. Ni tatabadong ti pinagmanihon ni Uncle iti kagat-gatang na tricycle. Napayasa na siya. Kasaom ni uncle mo Ang kasano nga iti tricycle mo? Asino nga iti mangimaneho? Basta. Maditi naramit ni Uncle antay. Sige, tapadasak akasaon ni uncle mo. Nabayagan na karag-karag ti tricycle ka. Hindi naman lang napanunot ti gimatang. Itata nakagatang. Nimot tatabadong ti pinagmaniho na. Ala, takasaok ni uncle mo.
Kan uray si ka kasaom nga men. Kaya, sana ka napatagkan ko na. Saan kumamot na kasday Enteng, kasaom jay kaanakam. Agpaspasugnod. Tani, ni kano pari ba dong ti pinagmanehom iti tricycle na? Saan kat nga iso? Ay, apay nga agimon, kat adamot ipaspasada na. Karag-karag kano ti tricycle na. Ah, Idento ta kabarbaro ti iman maneho ni pari badong. alata ka sa uktuman. Ilawlawag ko. Tani, saan sa makaawat dyan ka anak? Ay katwan Ay, itala ang anak kita ka nagsakit tinakam na. Napananaya dungaw. Ay, Jack manamaw. Amangan adalaang dita. Umay to inton madanon ti panangan. Nakpay nga ron di barangay hon. Agawid ak ang mga daw. Ta sigurado nga umay mga daw ditoy. Saan mo apagimunan ni tatama ba daw? Kinaasyak, tawan nga min pagsapulan nga. Apay siya, di na kamot kaasya ng gang. Saan aya nga ada bukod mo at tricycle? No imanihom ti bukod mo at tricycle. Awan ti makibingay iti masapulam. Ni paribadong kay kat agbingay kami. Ha? Ayaw na niya. Sama-sa, awan ti pakpakanan. Ni badungay, ada pakpakanan na. Ay? Kamaliting bagaya o nga awan ti pakpakan ng kangkal. Ha? Kano, awan ba ti asawam? Tuwing iwat ko nga angkal. Saan ko kadimot na pakpakan ng tuwing iwat ka? Kanayon kamat nga umay mangmangan dito ibalay kwarong. Adaw, ti kang kanam, ngumsyak. Siyak ati bang pakpakan itingiwat mo saan asika? Ha? Iswa saan ka nga agpaspasugnod ka di? Tuyang! Ayan mo! Yuhuu! Ayan mo ka dahi, Tuyang! Dati to'y kusina. Madama ti luto. Ada ginatang ko akarnay! Iso ti luto masidan ta! Gimatang kay ti karnay. Ay na. Ay gayam. Inted mo ka din ti daddumaan na pasadaam kin ni Kapitan. Saan pa'y? Agsidata ki day iti karnay. Bayam nga agsida ti akin tricycle iti bugoaw. Siya ka driver, ti agsida iti karnay. Na, ang mga numaduktalan na kupkupitam. Agkupit tupay ti house no aramatan. Siya tulaki din. Kasanaw numaduktalan ni Kapitan. Ay, di nang tumaduktalan. Tadi na magkikitaan ti pasaheros ka. Ay na, ay, manipod agpaspasada ni Badungkaw. Nakaginawak meten itirigan. Sanen akasiday maray. Kasta ka day, maray. Imbagmat nga rod, Tapno saan arigat akanayon akas itikon ko nam iday. Dakkel nga agpaiso ti ginawak maray. Kanayon pa yan anaimas ti sidaon bay. Kasla na ibaga ni Mariba na ang alugi da iti tricycle. Tabasit kano matisapol na. Ang mga nurinabak na kalaang Saan kaminto pa'y ngagrig-rig at kinibadong kaw manipod agpaspasada? Saan mo nga roden apariko ti sidaan niyaw, maray? Ay katun amaray. Saan ako na mapanagal-ala iti bulbulong laang? Kasta ka day, maray. Saan mo man nga arpad taglat lahat at tricycle mo, iti tricycle ko, kwaraw. Kakaisuna, sumilap ti tricycle ka. Ay malyanan at ilatay, no yabay-abay ma. Tricycle mo ayamot da ita. Ka-tricycle mo't ni uncle ka. Tricycle mi adwa, tasyak nga ron tinang ipiyaran na. Napatpataga, kanya uncle ma, ungamsi ka. Ha? Uy, nagpaiso nga tatibag magana ito yung lakay. Sana ka din na napatag ni uncle ka. Apayan na paulimag ka. Naamiris mo ka day, apod no timbagak. Anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ka. Hawan na sakit na bakrang mau. Ngem nalitay ka, Mike. Mala, iya dayom ki day ta tricycle mau. Marugitan day to tricycle ka. Unang. Kababain matkan ka, apaw. Agure ka. Day to tibingay ko, pare. Ay, basay ti pasaheros, pare. Nagngina pa ti gasolina.
Lugi mo't gayam ti ada tricycle na. Basit ti sapul ti tricycle. Ay, kat bumawi tanto iti sa baling aldaw, pare. Ay, babawi kon agi matgatang. Ay, saan ton, pare? Nawadwad taon ti mabingay mo, inton sumarunaw. Anak. Kadadon taon ti pasayras. Ay, barbareng Tapno masubot ko mo ti gastos ko. Iti dayta at tricycle. Ay, masubot mo, pare. Sana balay, ay wanak may, ti tricycle. Ay, alwadam nga agpaso ti tricycle Abangan no, madadail adagos. Ay, danag mo na ya, pare. Siyak, ti makamaw, iti tricycle. Kanayon met nga adu ti pasahero ni Kabadong, kapitan. Kain kanayon pa ang makita nga overloading, kapitan. Ado ti pasahiros na. Pasaray no agintriga iti napasadaan na nagbasit. Ha? Adda kupit na no kasjay kap. Manipod igam na ti tricycle mo kaya kanayon na napunaw. Kasta ka di? Agpaiso ka di ti imbaga. Manipod ide, kit ado ti pasaheros na. Oray siyak met, kapitan. Pasaray mapalabas ko ti tricycle na. Napuno mo't akanayon iti pasaheros. Agyaman nakitimba kayo. Kanayon ngamin, nabasit itid na abingay ko. Nabasit ka no ti passenger na. Nay, madinsa na, kap. Talaga ako kupitan na kayo no kasjay. Ay, salbag day dya tao. Mano ka di ti kababaan ang masapsapulam iti inalda ko raw. Ti kababaan anitok iti inaldaw kat limagasaw tangkail. Ngam nagsurti makasangari mo Nga dapay agar kila, ay dakdakal man na. Kanayon mo't abasitit itid ni pare badong abingay ko. Kas itinako na ako ng kail. Kanayon nga adu ti pasaheros na. Ang sa bagay, uray tadungdung umat ni tata ba daw? Nangibagamot adungdungwag. Nila ang antim abanang ti dungdungwag. Di tamat timbagan ni tata ba daw? Napatpatag ka nun ni tata ba dungkan ka, ngam iti siya kakaanakam. Imbaga na day ta? Ay, sa lawasaw da dya pare badong. Tudnon sa mo ta napatpatag ni tata ba dungkan ka, ngam iti siya kang kail. Kumpare lang ni pare badong. Dinto ta kaanakan ka. Napatpatag ka pa ilan niya. Napalpalat ti dara. Ngam danaw, sana ya. Kunaklakid din no pudno timbaga na ang kail. Ulbod gayam ni tata ba daw? Anya ti ko na maray. Nasao ni Marituyang akanayon anaimas tigat-gatangan ni pari badong asidaenda. Kasta nga rutin na sa una, maray. Manipod ka no idagpaspasada ni Kabadong. Saan na amapan agrim remedyo itinatnatang adengdengenda. Ay, kastagayam. Masaok tuman kan ni Inteng day tabanag. Nasao ni kapitan, abasit ka no tititid ni Kabadong ang mapaspasadaan na. Tabasit ka no ti pasaheros. Ay ngam kanayon kumat makita na pumpon no ti tricycle. Ne, madin sa daytoy maray. Yak kaya ti agsaaw, maray. Tamang ano makabasulak. Adda kayo kan ni kapitan amang doktal no anya ti pudnaw. Ay, masapol nga agrin ni sot da pari badong kan Inteng. May papan iti daytoy abanag. Inteng, di ka di dumlaw. Dumlaw iti anya, dungyo. May papan itid ni pari badong anapasadaan na. Nasao kano ni Mari tuyang kan ni Mari Kwanang. Akanayon kano anaimas tigat-gatangan ni pari badong asidaenda. Manipod nagpasadan. Ay, andan maripripirip ko ang madingar aramidan ni pari badong. Sasaurinak ni pari badong. Kastamet ti atap ko. Kahit anya nga iti aramidam ita. Ay, ultimunan. Ibabawik ti tricycle. Kaya't mo asawan. Alaamon ti tricycle. Wala. Ipasada kon. Wano ipapasada ko ni Kwarog. Kwarog, ingkaila ko ni takarag-karag at tricycle mo. No, dapay met agumatang Nyanggal, mate.
Kantsawan na pailang mo ti tricycle ka. Oh. Di mo ka di kaya ti kabarbaro at tricycle ka. Isut ipasadam. Anya ti kahit mo asawa ng kail. Ibabawik ti tricycle ka di pare ba daw. Ta sasauran na. Mapay nga na nagtalag kayo kankwana Kinaasyak nga rod ta imay idi nagpakaasi. Ita, sasauran nak gayam ti lukaw. Sapay naglastog ang kail. Imbaga na asaan ko kano ngay abay ti tricycle ko iti tricycle nga. Ha? Tamarugitan ka na. Imbaga nakadikin ka ti kasta. Unang kail. Imbaga na pa napatpatag ka no ni tatabadungkan ka. Ngam iti siyak akanakam. Naa, ay luko day ta. Ay, pare, kunak kumakan kwanan. Hanggang, uray saanin. Luko man. At to, itibingay mo, itinapasadaak, pare. Kukwa mo tinapasadaam itangal daw. Anya, kukuha ko, tinapasadaak. Kunang, pare. Wan! Hanggang ibabawi kong ti tricycle. Anya, ibabawin, pare. Nagbasit nga ba, ti mapaspasadaam. Maluglugyak. Ni kwarugan ti mangipasada. Ay, saan kumamot, pare? Syaklatan, ti mangipasada. Pinagustuhan ka, iday, ta nagpakpakaasi ka. Angam nadamag ko. Kanayon kano nga ado ti pasaheros mo. Angam sasauran nakman. Ay, ikanak pa'y kumamot iti may sape agundaway, pare. Saan mo kumamot nga ibabawi ti tricycle, Hay! Lading itak paray. Angam iba ti mon ti tricycle ta ipasada ni kwarag. Kat agawit kan! Nay, apayan ba daw? Nalpay tabagam, nalukot tarupam. Awanin tuyang. Naamuan ni parinting nga sinaor ko itinapasadaan ti tricycle. Ibagbaga nga mikeng ka. Maday ti mangsaor, ngam inaramid mo malat. Agbabawi ak. Awan mo't mabaling ka. Idamot tinipyar ti paspasada. Ay, agsubli tamanen iti kinarigat. Tawanan pagsapulam. Ay, dayta nga rod kahit. Saan ko lako man alinukloko ni Kapitan. Tapno at dapat ipasadak. Sayang. Itan, imbabawi dan ti tricycle. Hawanan ti pagkup-kupitak tuyang. Ay na, tatabadong. Di ka mangloko iti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabaw niya. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Ayan na dayta, Kapitan. Ayan na. Ay di mo pirukan ni Kapitan dito tersinak tawan ditaw. Ayan na, kunak. Ay nakabadong. Uray no baliktadom amin alamisaan kas kadatugaw dito tersinak. Awan makita a Kapitan dito hoy. Apay ayasap sa pulam. Apay di na amaw, nga daga apa ni takalsada. Adaya. Iso nga ron nga agtataray dagiti tattao, tamapanda agusyusaw. Isuumat lagayam anakitak atim maray ang nagpaamyanan ni Marituyang. Ayan na, ayan dayta, Kapitan. Tamapan na nawain dagiti agaapa dita. Ay, jak amaw, no sa di, no tinapanan na. Ayan tal na kayo, nada kayo agaapa. Sumardin kayo na. Ay, sika ba daw? Anya daw aramidom di tatenga. Kaya daw, kasi katiapaan na. Ananawain karot dagiti agaapa.
Sa akong taga nanawa, tawag mo niya Kapitan Inteng. Again lalaing ka man ako nakaw. Siya kaya ganawa ko na kay. Ay, sumardin kayo na. Hintay kayo pa'y. Na makibiyang dito ay si Kalakay. Umay ka dito ay ta saan ta pay analpasan nagpinunga. Hoy! Stop! Look and listen. Saan ka man nagpating nga dito? Si kaman lang ang tipungotak. Anay, ikaw. Ay, di na kailangan na pungutin na. Awan mo't basol ko kada kayaw. Kaman lang ang tipangidas alak iti pungtot ko. Anay. Ay, di na pungutin na. Pag sinsinublatan dagmalangan na pungutin ay. Kay mat. Anay. Nagko na ngamin kan ka nga aganawa ka. Oh, anya nga ita. Sikat pinungot-pungot da. Ayan na ikaw. Kita man kidinod dapat na bati abukaw. At dapay may. Manupay. Bilangan man. Pagbilangan na kit din iti buok ma. Ay na. Nagsakit mo ganti mapungot-pungot to yan. Ita amo monterek na ti mapunga. Ay, una yan. Andan sapay karamot na dahito rupak. Nagapgaskait. Saan amatablan iti karamot da itarupam tanapuskaw? Ay, unay kamutin to yan. Nalabas ka mga agsasaw. Oh, anya. Mapan ka pa'y aganawa iti agaapa. Apay, dapay aga-apa ya. Kas kalagdada mo. Kano inal daw nga agaapa dito'y barangay tayaw. No saan adagiti babay tagpipinungaw. Dagiti lalakay tagdidinanaw. Nalalaingak kami ti sika. Nagkunamot ka. Kuna ka. Uray man pa'y sika ti chiptanod. Nalalaingak latang kami ti sika. No talaga mo't lang na laing ka. Agdinanog taman nga raw. O sige, agdinanog ta. Makita itan wa sino ka data tinalalaing. Umasidag ka nga raw. Sika ti umasidag. Sika kunak ti umasidag. Sika kunak. Takrot ka mo't gayam. Di mo kaya ti umasidag. Sika kiti ati takrot. Tadi mo kaya ti umasidag. Aw, imasidag ka kaon. Imasidag akmeten. Hay! Saan kayong aglaban Apay saan tatabataw? Kaya't mi nga ron ti agdinanog. Adak dito, yung aganawa kada kayaw. Nay, saan ka mapandita nagtengan niya? Makadandanog ako na talaga. Sika man langan ti umuna adanugak. Anay ikaw, anay. Ay, Saus. Siyang matinti dinalog yan. Nakabasol kan. Apay nga na nagpating nga ka tatabadong. Ayan ngamin ayan ni Kapitan nga aganawa kadagiti agaapa maray. Kunakmatan asaan nyo asapulan kanyak ni Kapitan. Tadyak amo ti ayan na. No adaga pa, pulo sadyak makita. Aglamlamang samag. Ay, saan nga ugali ni Kapitan ti aglemang. Kakaasi ni badung ko para anawa kadagita nga agaapa. Jak nakita. Nga misumot ka no ti pinungot-pungot dagiti babayan nagaapa di tamyanan. Kawun mag dandanin na ibos jay na ingpis abuok na. Kaasimot nga rod ni Badong Mau. Nakaramutan to pa yarupa na. Ay, nagsakit ano kasta? Nay Mare, ni Badong mo day ta sumungad. Ha? Apay ngay. Kaslalimtag mo di mata na. Damahagam akan kwa na no apay. Apay ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, naganawak lang, mate. Siyak pa'y tinaraman da dinanog. Ha? Naganawa manen gaya, Maray. Ay, agin lalaing kanto mo ang ngamain. Aw, anya nga ita. Adamanin black ay ba? Inteng, pangipanam iti day tapungan ken ulas. Di ta sirok ti manggata iredep ko biit. Biit ko nam, ngem agmalmalem ka maturog manan ijay. Nagmayat ti maturog ta presko ti angin. Ken kalkalpas ko anangan. Mayat abiyag. Nga, apay, awan aramidam? Anya ko mga ti aramidak. Ay, turog kala aturog. Italaeng. Anya nga italaeng. Inal daw amat maturog ka. Sapay ijerwar ti kayat mo apagturugan. Napariir nga rin. Inak maturugan.
Badong! Badong! Ayan, Mau! Adak dito'y salas. Agin na na. Ay Daya. na! Adaga pa di tadaya! At damanay. Wan! Dagitay manen babaeng agpipinungaw! Dayta ka nga may di pakalaan na. Nukas ta mahilig na nga chichismes. Ay, Nana, Ay. apayatim makder ka? ay kun mapanakaganawa Ay saos! Mapan ka manen agin lalaing nga ganawa, si kanto manan ti pungutan da. Mapan ko ayaban ni parenteng. Tay so ti aganawa. Dasay-sayapay. Parenteng! Paray! Awan ni Uncle dito'y paradaan, may. At daga apay jay laod ko araw. Apay ngay bagam kanyak. Ingkay baga kini Uncle ko, ah. Isungarot a berbero kahit ang mawam night. At ay jay balayda, ah. Ingkaya ba ni jay balayda? Mala, tayo na kaya ba? Parintay! Paray! Ayan, Mau. Aguro-urong mo na ito kung paray. Paray! Paray, agring ka! Ay, una yan. Nagrigatin na ringay. Paray! Agriing ka na! Paray! Agin lalaing gayam. Ano ikaw? Apa sinipan na ngay, paray? Na, huy! Ay da, ay pudno asim mi patakaw. Ay, kunak no tagtagain na pladay jay. Ay, unay kamutin, paray. Sinipat nakpay, mate. Ay, basta di naksipsipatan na pare ta nagtagtagain na paklaang. Ay, una yan. Napungot-pungot, kin nakaramutan naklang araw dahin. Sipatan nakpailaang mo paray. Awanin ti itsura na dahito rupak. Nagbalinay na punching bag. Ada ka no nagaapa di talaod kung ni pare ba daw? Italaang anaamwam. Nakaturog ak ngaron. Ay, tapno ammom inteng. Inaldaw nga adda aga-apa dito barangay tayo. Na, ay awan mati amaw. Gapo, taday talamat maturog ti araramidam. I-display pa ti pan naturog mo di tarwar. Ay, kababain nga ron. Ta nakita pa ni pare ba daw? Ti mas nakababain, tinungpam ni pare badong. Kat ririingan nakalaang may. Ay, kwa, nakiktutak ngamin. Umay nalakano ibaga nga adda aga-apa ije laod. Ay, jak ipalubos nga adda aga-apa dito'y barangay ko. Kahit anya nga ron ti aramidam. Di anawaak ida. Ay nasaya at mat, tan nakapanunot ka iti kasta. Ay, masapol ang may sardengan ti panagaapa dito'y barangay ko. Kaya't kung nga agtali na, dilinakan kapya dito'y barangay kabildata. Saan da kun nga ayab-ayaban, nukas ta nga daga pa, maray. Tapay ngay. Di mo ka di kaya ti aganawa. Ay, saan ko trabaho taga na anawa, maray? Sa bagay mo't kit di ah. Napan ko rin ni parenteng. Kung nakasaan nga, turog-turog, tanas ka na mapanaganawa, nukas ta nga daga pa. Kaya't mo asawan, maturog laang ni Kapitan. Kutwain, agpog-pogaw nga gururok, iya sirok ti mangga, maray. Ay, una yan ni Kapitan. Saan ka dayan nalalibtakan ng misaw, maray? Awan. Iso nga no daga pa, amuyaw no asino ti biro kanyaw. Itaman pa'y anatal na dayto'y barangay tayo, maray. Win nga rod, mare. Awan matan tinadamag ko ang nagaapa. Talaga nga awanon. Naumamot siguron adagiti agpipinungot a babae. Uray mo't siguro dagiti lalaki Naumadan nga agdidinanog kan agkikinugtar. Mayat met gayam no natal na dayto'y barangay tayaw, maray. Ay, pudno day ta, mare. Awan ti agnirnerbiyos. Kun makainanamat dagiti barangay officials tayaw, nang runa ni Kapitan. Win agkoy-koy ita dagiti kakagawad. Ni Kapitan ngay, maray, sa dino ti ayan na. Kung nakasaan amat maturog. Uray no awan agaapa. Asaan lat taarumbeng amaturog. Tadi mula amaw no adda kela at ngagpipinungaw.
Kano adda kelat ngagdidinanog. Un nga rod maray. Ay un gayam. Napan ijay bangkag itan ni Badong. Ay nasayaat amaray. Daytoy ti pagsayaatan na no natal na ti barangay. Awan ti gulaw. Amin a panunot dagiti tao. Natal na. Aw, apa yan nakapanimid ka dita? Si Kantupay, nakapanimid ka, mate. Di naktultuladan Tultuladin kaya, mate. Agpampanimid agpampanimid ka, mate. Kaya't ko nga rod mati agpanimid. Ay, Kwarog, tumakder kayo dita. Aw, apa inana? Ada aga-apay yung sintraw. Oh, tumakder ka no? Sakit din ti baon mo. Sikan ati tumakdair. Nay, anya pa'y ngay ter aramidan ni aw. Tumakder kayo na, tayin kaya ganawa. Apayan na ganun itang tao dito yung kalsada. Ano ti mapaspasamak? Nay, agdidinanog kayo matay. Antal na kayo! Makaraman kay kanya! Dani kapitan! Ay, dumanog kan! Si Kati dumanog! Siya katibubut nga maun! Ano ikaw? Anay! Ay, sus pare! Asak din inanog yun ay. Si kamat yung tinadanog da! Ay, abay nga min atiming nga kamat! Ay, kaiyali kakanak mo da. Dinanog yun dito kumpare ka! Da kayo man ti danugag! Anay ko pare! Anay. Si kamat ang tinadanog ko pare! Ay, unay matan! Anay ko. Talpas ka nun dagiti aga-apa. Amo ka. Tumakder ka nga rod ditan Si Kapay ati umuna tumakder. Ay saan? Sikati umuna tumakder. Di oray awan ti tumaktakder. Ayan na ni parin tayong baray. Ay, Apay, adamanan aga-apa. Kunakpan no awan aga-apa itan. nituyang kumaray. Apain nakmutain. Badong! Aha. Umay ka di tao! Tanusaan! Makaraman ka kanya! Ay, sus. Ay, agungungutin maray. Ay, antaray kan, Ay. ingkan. Ay, narigad gayam nung nituyang ko ti mga pakanyak. Nas ka na makitak ni parinteng. Taiso ti mga nawa kinituyang kaw. Ay, ingkan, kabadong, nakaungutan iti husto ni Marituyang. Ay, Tata Badong! Nalaing kang aganawa. Ngam di mo maanawa ni tuyang mo. Ala, agpaarayat kan. Ala, sigay. Didon, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Anya? Sakti aglaba ka dagiti namurngan tabanang? Ay agpipikal nga rod dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Ay sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong, plus blouse mo, kan dagiti pandiling mo, kan Ay, di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ah, Ingkakit aglaban. Katne, mapanan ti oras. ay na, imbis ko maasikat ti aglaba kan aglutaw. Tapno day talamangan, kan mapanak iti barangay hall. Isulat ti aramidak kuman. Na, mapan kakadewan no saan. Ha? 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 Sige, mapanak ko. Nagrigatin ay ti awan katulong na. Ay, awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Hey, hooray! Ah. Si Kamag kayam ti paralaba.
Nay, pandiling pa dati lablaban paray. Na ay nagkapwa manin abigbigat ang mga asar, Nagapwa dita maliklikod Na Amon paray, no siyak ti sika. Jack ipalubaws nga pagbalinan nak ni tuyang kaw nga under di saya. ay uli magkaman pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawin under kan. Ha? Ay saan? Anya, Ay no awan importante nga umay mo ibaga. Ay agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. ay, under di saya ni parenting nga talaga. Isuki din ti paralaba, kadagiti mo ring dangagasawa. Ha? Kaya't namot siguro at tulungan ni Mari Banang ang mga numarigatan nga aglaba. Ay, talaga kiding under di saya ni parenting. Isuti mo, Maray. Apay, sika, saan mo ka di atul-tulungan ni Mari Tuyang nga aglablaba kadagiti murangyaw? Ay, never, Maray. Saan ang under di saya, akas ka ni parenting? Anya? Amin na mo rin may kanituyang kaw. Isaw, ti aglablaba. Sana may bagay, no siyak ti aglaba. Ta siyak ti lalaki. Agtal na kayo mamay, tataba daw. Ha? Apay ngay siyak. Lalaki akmay, ngam siyak mati aglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay, kat siyempre tawang mo't asawam. Ha? Sa nga gapsoon mo't tayo, dagiti badbado ang malabaan, tuyan. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Iso asikan ati mangilaba mo't kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki day ta. Sika, ta sika ti babae. Na, anya ka mo taon. Amin tayaw, mabalin na ti aglaba. Sakla ngaya, nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday, masadot ka nga aglaba. Anya? Nagapwam nga'y maribanang. Day, sigamot gayam day ta Mari Tuyang. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatangak metan iti agas ko. Aya, Ay, agpipikal mo't ngamin ang dagiti ramay ko. Ay, jakpay makalaban iti husto. anya. Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko niinting nga aglaba kadagiti mureng may iti inaldaw. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tamapilit mo ni kapitan nga aglaba. Ngem ni ba daw, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngem siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masurunak. Na Inteng, ano sa masikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasan ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga rod? Ay, una yan. Sa padyak kaya't ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko Anya ti makagapaw. Ay, kwa? Ay, awan? Ay, mga no ilayat mo manin ti balunay. Na. Masakitanag. Uray saan anak diso. Inteng? Ay, iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Na Nagatumot ilablabaan nyo ang kalinteng. Ay, sika magaya po, Rog. Adamat awit mo apalanggana kung badbadaw. Badok dagito yung gail. Umayak mamaglaba dito yung karayan. Nasaysaya at di tao, tado ti danaw. Ay, umay ka nga, Rog. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang ang gail. Videoin ka man, ta i-reels ka. Ay, saan Ha? Dahil tati di mo aramidain. Ang mga no ada makabuya. Kat kantsawan da. Ha? Kas kandi pare ba dong? Ay na. Umay nakit kantsawan na hindi aglablaba. Ay, dandan ni klasil tukin. Ha? Apay, anya ti bagbaga na ya? Ibagbaga na nga under di saya ka? Ngaming, sikat ti aglablaba? Ha? Angkal? Una naman in ate kastan. Nalaing nga ron ako man tiyaw. Ay, awan nga min rik-rik naan kahit ni Marito yang asakit na. Isu nga isulatan ti aglablaba. Kahit pabanjing-banjing ni pare ba daw.
Gumatangak man itilakom nga agas, marikwanang. Para iti anya, Maray. Tumarag kumaa, pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, Maray. Mapan ka pa agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay. Tikunak agpada kami iti sakit kin ni Maribanang. Wen, kasapulan nga agpa-check up kamet. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit ka ni Maribanang. Ay, sige nga rod Maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka Maray. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Sige, siyak ti agluto. Siya kaon ti agukes. Pasensyakan, takas tuymutan dagiti imak. Wen, siyak aminin. Anya meten ti kastoy abiyag. Masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Ules, badaw, kaskada kurtida. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibandak kun sa langin dagito ya. Ay sos, aduman ang tilabaan paray. Talagang under desaya kan. Ay, umaynak manin as-asarin No under desaya ka paray. Ay, saan? Saan nak nga under di saya? Under desaya ka paray. Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga nuan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Nya. Wen, pumanaw kan! Nasaya at med, tanalaba am amin dagiti murang ta, Inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, tasya akon ti mangisampay ka dagiti linabaam. Diyak kayatan ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay. Ay, mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Diyak kayatin na talaga. Apay, anya ti makagapaw. Ay, masuro na ka di paribadong. Tunggal aglaba, kahit umay na ka din kan-kantsawat, as-asarendak, gapo iti panaglablabak. Para iti day talaang di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay numan ang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! Nukunak nga aglaba ka, tong palem ti bagak Inteng. Ha? Di mo ikaskaso dayjay a paribadaw. Agap ang kalinting ka ng tibanang ijay balay tatabataw. Ngamin, sana na kayat ni Uncle ti aglaba. Anya? Da kayon tumot ngamin. Pasaray kantsawan yun ni Uncle no kasta makita yung aglablaba. Aya. Numo na tamaalayo pa ilang ti agkatawa. Idinto tama ditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ay, sorry ako araw. Jak amo akas tagayam. Kun pudnumay. Nga under desaya ng Uncle mo. Apay, trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Alamat. No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba. Ang mabalin ko matlat ti aglaba, uray lalaki kasano ngay dayta? Ay, depende mo kidi Dayta nga raw, iso asardingan niyaw nakankansyawan ni Uncle Kao. Tasaan nga agpapada ti panunot tayaw, taaddakas kada kayaw, asana makaawat, kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin, timapan mo ibagbagakan ni Kapitan Enteng, nga isukot under disaya, kabadong. Gapulang tamakit-kitam nga aglablaba. Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under disaya. Tapno ammom, agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga agasawa. Aya. Wen, kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanen akayat ni Kapitan ti aglaba. Dayta pa yan ti pag-apaan da kan ni Maribanang. Addakan, tuyan. Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanen, nabanuga kaun. Anya? Kaslama ngamin mapupuuranan dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba,
Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. Ay, saan? Jack kayat. Anya, talaga di mo kayat tiaglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban. Intun saan na nasakit day tayo, ma'am. Ay, una yan ti kastang nga asawa. Di nakpayam mo atulungan. Ay, naulpit ka ba daw? Ay. Para day talang, agro nga abkan. Ay, laman langay. Salpag kakita, bakitan. Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badba daw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau. Na, ha? Ah! Amukaon. Mapan kayo aglabay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igam mo asabaon. Ay, amuklat na mapangkaglaba. Kunak man no pulos adi ka aglaba, tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini angkel kaw. Saan nga tanga under disaya kayo matan ita, tataba daw, ah? Ay, sumardeng ka ko na, Mike. Saan ka kasarsarita? Ni, masurun ka matan, tataba dong under disaya. Under disaya. Ay, di ka pala sumardong, Nay. Ah, Salbag ako arugay. Nakita nakpailaang, Mike. Ay, partakag taglaba. Takbong malpas adagos na gitilablaba ni tayo. Ang mga nod na makakita kanyak. Ay, salbag kinin tikas tayo. Ay, Jack lang paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Handa ka magam dito'y malikudak, paray. Anya ngay. Kunak man no babae lang ti aglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni tuyang ka. Isu asya ako na taglablaba. Ay, kababain pa yun, paray. Ay, awan rumbang nga ibain mo iti panaglabam. Ah, Kasapulan data. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wendo ka ni Marituya. Kas ita, nasakit ti iman na ako na. ay, sa bagay mo't kindi, paray. Ay na, nagrigat gayam tinakantyaw no maminsan. Ay, wun ah. Hey, mapadasa mutan, tinapadasak. Nakantsaw ka, idi. Tagayam, oray si ka kit aglaba. Ay, paray. Pakawanan na ka. Itakla na mires. San gaya marumbang dinararamid cooking ka, iday. Isa pakawanan na, paray. Itakla na mires. Ay, mala. Very good, na naka-amiris ka. Ay, tatabadong. Nalaing kayo ako mantyaw iti padayo a lalaki nga aglablaban. Anya nga ita, da kayo mo't ipinaglaban ni Nana Toyang. Mayat kit di ater aramiden nyo kin ni Kapitan. Taam mo yung atulungan dagiti asawa yo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Apay, anyat orasen inteng. Adda ka pa'y matladita. Anya ayat ti aramidem. Ay, di mo makita nga itartarimaan ko na ito na kulungan ti manok. Naa, dita ka diti ayan ti opisinam.
Saan ka di arumbang adakan ije barangay hall? Makauray day ta barangay hall. Mapanak to ano awan ti aramidet. Rumbang ka ding ay pangpangrunam ti balay ti manok mo. Ngam ti trabaho ije barangay hall. Sakti kapitan. Adamot dagiti tanong ko. Sekretarya ken kagawad. Oh, Kat, Eh. maaramid da nga rod ti trabahom akas kapitan. no asino ti makasapol iti pirma. Di iso ti umay ditoy. Oh, Kasta ti ugali ti saan anasayaat nga opisyal. Ti makasapul ti umasidag nga. Ha! Rumbang nga dakan ija opisina. Hey, masurunak iti day dya, patingteng. Awan manay, iti barangay hall. Naa, anya kumati pa kasaknaram no awan ni Kapitan Ijay. Mapan kay Ijay balayda no adda masapul mau. Ijay ka di balay dati, ayan ti opisina. Kasapulan ti inanakta ti permana. Ang awang kanumanan ijay. Tabangan no adda mo na panan na. Ay, una yan. Kanayon laki iti, nga dapapanan na. Ay, makapasuron ti kasta klase ti kapitan. Manipod idi iso ti nagtugaw. Awan pa'y nasayaat mo, ngay naramid na. Awan sa pa'y naramid na, project proposal na pagsayatan ti barangay tayaw. Ibagam ken kwa na dayta, saan asyak ti pangibagaam? Kasano ko mga ibagakken ko na ket agpukaw-pukaw, Mike. Amo pa ya, no sa dilo ti papapanan na. Da ka manan dito'y balay, awang kail. siyempre at balay ko ken nga ron. Alangan mat nga agyanak iti balay ni Juan wenno ni Pedro. Si kamit. Saan ka di nga oras ti opisinam ita? Adag kasapulan kan kay di barangay haul, isang imayak. Agriri da, taapay kanungawan kay jay. Inta ni di barangay haul lang kail. Mintan, makapasuron. Sapay mayat ti panagbuyak. Basketball ko naman. Adapay babae nga agsapsapol ka da kayaw. Nagkapon samit iti opisina ni Gabernaur. Ha! Ay! Nagmayaten. Agapo pa iti opisina ti gobernador ti mangsapol kanyak. Kasanaw, no umay nalakitaan ti performance mo kapitan. Ah! Adi ba ikit nakita nan nga awang kay di barangay haul? Ay! Intang araw din. Darasan ta. Intay, mapan ka ije barangay hall akas tati itsuram. Agsukat ka mat Wan kaya man niya. Pisang pa ti batog ti barukong ko. Ay. Ay, awan mon. Kabaw kansan. Ay, awan ti agkabaw a kapitan. Dungo. Awan nga agpaisaw. Ang si kadayta. Naa. Pasaray mapan ka ije barangay hall. Makabawam ti agdigos. Nang dod ka mapan ijay. Ay, di ka lamabain. Apay ta na ang duda ke dua klase ti pabanglok. Isungad adda makaulaw ti payud mo. Tadwa lang nga rudan ti bangbanglom. Pati bukod mo nga angot mainayon. Ay, makapaulaw. Saan ba't manmano, ti kapitan nakas kanyak. Bida ka na yun. Ay, agtal na ka man. Darasam kit day, tanay. Aldawan. Apay nga da kayo dito barangay hall, Ninong. Nay, si kamay anak. Ada ka di masapol mo kani kapitan? Nudyak agkamalay, awan manen dita opisina na. Awan ka no, Ninong. Ipapirma ko mada ito indigency certificate ko. Sinalbag ti kasta klase a kapitan. Iyag mo, ta siya akong timang pirma. Saan ang mabalin, Ninong? Saan mo tada kayo ti kapitan? Sana bale, tamatulad ko ti pirma na. Maipari ti kasta, Ninong. Saan ang mabalin ti kasta? Nuawan mo nga minday ta batingteng. Siya kuman kay ti kapitan. Agsubli, akto inton adda ni kapitan, Ninong? Malaking kalay jay balaydan, anak. Ang mga nuad da ijay amat maturaw. Uno agbuybuya iti tibay. Tatay ta, ti paglaingan na. Ay, nagalas mo ten nga ugali ti kapitan dayta. Maray, nadamag mo ka din, tinadamag ka. Adda ka nung nag-aapa ijay balay da sabayl. Saan mat, Maray? Apay ang nag-aapa da. Gapo ka no iti sugal. Addan sa naabak, iso nga agpupudaw. Idi kwan, apamat ka naun. Ay, dayta ti madi nga itden ti sugal.
Maiparit nga minday ta. Ang apay nga agsusugal da. Gano adadamag kaw asaan ka no nga iparit ni Kapitan ti sugal. Anya? Ay, damagak tumanday ta kaniintay. Un maray, ado ti masuraon kin ni Kapitan. Tadi na kano aramiden ti pagrebengan na. Or-orayan na lakanaw ti honorarium na. Ay, kababain adamag. Ay, bagbaga akto ni Inteng. Nay, maray, napaulimag ka mutan. Nasair ka kaday itimbaga. Ay, ay saan, Maray? Agyaman nakit di iti imbagam. Tapno maidanon ko kan ni Inteng. At namot impaitid ni Tata Kanor akwarta ang kail. Para itian niya dahi ta akwarta. Saan mo nga amon? Ika ka, hindi mo ibagbaga ka ni Antim ti maipapan iti kwarta. Wan? Ha? Ay, ikanak iti kwarta ang kail. Basta kanayon na kay kan. Na, Tapno saan kumot nga ibagbaga kini Antibanang. sige. Sige. Ay, kasta ati ka anakan. Amo na ti makibagay. Ang apay nga inikan na ka ni Tata Kanor iti kwarta ang kail. Kaya't ko lama amuan. Ay, saanin. Kaya't mo sakit nga ibabawik ti itad ko kan ka. Ay, sana ang kail. Imbagam lang arudan nga ikanak. Ibabawin pa'y lang, mate. Ay, basta agtungpal ka iti ibagak tapno mairanod ka iti grasya. Man-manon ti kastoy aggrasya. Itad mo manan dayto kini angkal mo, kwarog. Para iti dayto alawas daytoy. Ha? Anya ka di maninday tao yung manaw. Nakasubri, mate. No jak agkamalay. Kwarta day tao eh. Basta itad mo kini angkal mo. Awanen ti adu asaludsod. Ay, sige manaw. Addan to pa'y ka day. Addan to manan basta agtuloy-tuloy ti negosyo. Ha? Anya ka di tinegosyo yung kinianggal ka, oh. Abay ay adamag ka adamag. Basta itad mo ti papa itad ko. Nalpas. Ado lakit din asaludsod mo. Ha? Ay, anya nga ta tinegosyo da. Tapay adida kayat nga ibaga kanya. Anya nga tadya inted ni Kanor ken ni Kwaraw. Nakasubrimay. Na, apay asyak ti pagdamagam ngay. Apay adi mo damagan kin ni Kanor, wano ni Kwaraw. Dinamag ko nga rod ken ni Kanor. Dinamot imbaga. Dinamag mo ka din ni Kwaraw. Dinamag kaw, di naksinungbatan. Nagdardara sa pimanaw. Nay, apay ngay akasta ti aramid dagiti dwa. Addan sakit ilimlimang da. Dayta nga rod may, ti atap ko tuyang. Padasag man asurutin ni Kanor itinalimay. Sige, tapno maamuan tano adda ilimlimang da. Saan mo asasawin nga daatap ta? Wan, sige, inkasurutin ni Kanor. Kada mga abak ititong kan majong. Mangtad kayo ititong dito'y lamisana. Tapno palubusan na tayo ni Kapitan Enteng agsusugal. Ay, lado, nangaba ka kay titong bagik amin na tayayaw. Taytong mga roden. Mangtad kamat dito'y lamisaan Sige, kiwan tiknisa, di majong. Agpapagsakan yung kasyakay sa Ay, syaklakit diti bangaba. Sika magitay, o di syak magita. Narigat mo si kanayo. Makita ano asino ti swerte. Ay, syak man ang tinangabak. Oh, bakit amin ang tayayo? Oy. Da kayo ang mga babak dita. Mangtad kayo ititong yo. Ay, ariglado na takanaw. Basta mapalubusan tayo lakit ding agsugal dito balay mo. Uwin, basta adatong yo. Ay, badaw. Anya tikit kita dita cellphone mo. Di man inbidyaw nga susugal iti balay da Kanor. Di damaw nga daak iti tawa amang bidbidyo kadakwada. Haddagayang bingay ni Kapitan. Anya? Adda pasugalan ijay balay da Kanor? Dayta tipod now. Limod ti ipapankaw.
kit naduktalak. Kunada siguro, ang agnanayon dangar aramidan da ita. Mapan ko i-report na itaw. I-report mo, ti kumparay. Uray kumparay, no saan nga gusto ti aramid na, ay i-report ko Sa bagay, kasano adumuras ti barangay tayo, no kasta ti aramid dagiti opisyal. At dalang arod bingay nakadagiti agsusugalain, kanayon pa, ngawan iti barangay hall. At daya kasta kapitan. Saan mo ka di nga ipakamukin ni Kapitan, sakbay nga i-report mo? Nabayagan alulukon na dataw. Sa daut, kun agom ti kasta klase ti kapitan. Na, Inteng, inayadam mo't ate agisubo. Kas kalamag agawan. Apay nga anawaan na. Kahit saan mo't atinakaw, to'y kankanag. Nagimas ngamin. Madanaga na maibusan, Anteng. Ay, adaman gayam damagag. Ah, Nangalaam iti ado ak kwarta nga imbulsam, Inteng. Nakitak iti naglabaak. Ay, kuantay. Saan ko akwarta na dyan tunggaw? Apay nga ron nakasurat iti ruwarti sobre ti Kapitan, Inteng. Nagapuan day jay. Ay, kuantay. Ay, sus, kusilapan na niyang kail. Ay, pumano ak manlangan. Delikado dito yan. Nay, kwarog, apay ati makder kan. Ay, nalpasa ko nantay. Sige, tadapay papanak. Nagdardara sa pimanaw. Kasla dalikliklikan na. Itaman pa'y nga agdardara sa pumanaw ka, Inteng. Sigod kat no di ka ibaon, di ka gunay. Sus, delikadon. Ha? Ang mga no ulitin na andamagan tinagapon ti kwarta. Inteng, kasasao ka. Eh. Papanam, Ay, kwa, iji trabaho ka. Ada nga mintamingag. nasayaat mo no nakapanunot kan ama sapa amapan ije barangay hall. Ay, inak nga raw dyan. Inakmot ijay ile. Eh. Aldaw ton no makasangpetak. Kasta? Nasayaat mat. Tadi na nalagip nga agdamag maipapan iti kwarta. Saan ka diya sikat ti asawa ti kapitan ni kabildatan, ma'am? Sir, apay ka day? May saka empleyado iti opisina ni Mayor, kaya't adda reklamo da iti asawam. Ay, apay ka di sir. Adda ka di parikot? O may kaminto iti barangay yo, adda pagsasaritaan tayo kadag iti masaknan, may papan iti reklamo da kankwana. Ay, anya ka di ti reklamo da kankwana, sir. Ay, jak amo day ta Adda na idanon a report, akanayon ti panaglangan na, kaya adda pa'y kanu pasugalan iti lugar yo. Adda pa'y ebidensya nga impakita da. Ay, kasta ka day, sir. Intay, imbagtadakan dito balay. Nakasaok ti kabarbaro nga empleyado ijay munisipyo. Anya ko man nakasaom. Mayat tingirsin. Hangam di mo kadiam mo adakas ti mapasamak no umay dagiti taga munisipyo. Adda nang idanon iti kanayon na panaglangan mo. Kan adda pa'y gayang pasugalan asup suportaram. Adda ebidensya kontraken ka. No ma-impeach ka, siyak ti sumaruno a lumaban a kapitan. Kat no mapagasatanak, sikat ti agtagibalay nga agluto, agdalos kan aglaba, kan aminan a trabaho dito balay, Inteng. Nawatam, mangibabain ka. Anya, maimpitsak ka di. Saan kumabit agsingsingpot kan agagagata kahon. Anya nga minti inararamid mo. Isumot lagayam nga da nakita ka nakasobre a kwarta iti bulsam. Pasuksok siguro dahi dyan niya. Ay salbag ka, Inteng. Agsagana ka. Taamangan no ma-impeach kan. Diyak kaya ti ma-impeach. Agbalbali mo kun. Agbali na kun apagwadan nga opisyal. Ay na, Kapitan! Di may isang opisyal, rumbang kumaanagagat kan pagwadan. Saan lang nga gururay iti honoraryo.
Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengag. Kapitan Enteng! Da kayo ka diti kapitan dito a barangay, tata. Un, madam. Apay ka di? Anyat maipaay ko. Siyak ti may isang opisyal iti gunglo dagiti pet lovers. Ah, No kayat yu ti makisalip iti programa mi amang tarakan, wenno mga daptar ka dagiti makita yu anayaw awan, wenno awan mga sikaso nga ayop ang mabalin a house pet. imbag no adda mayat iti kasta, ma'am. Kan may sa. Awan mo't nayaw-awan apet dito'y kabildataan. Addalat ta, kapitan, nang runa iti kabakiran. No adda na ulila, wenno nagsakit kadagiti naganak da, wenno adda dagiti makita yung adda sugat na. Tulungan ida, tapno saan da matay latnan. Pasensya, ma'am. Nga masigurado nga awan kasta dito'y. No mampay kasta, kapitan, no asino man ti makasara, kataraknan na, addan to premyo na kada kami. Ay no da premyaw. Masigurado nga ado ti mayat. Ay, ibaga kadagiti tattaaw. Taaywanan da. Ken agasan da, no da makita da, nga ayop nga da sugat na. Good, kapitan. I-report yu adagos kada kami, tatumulong kami itipan na kataming tinasao apet. Interesado ka kadi itimbagan ni kapitan, ano adda makitam nga adda sugat na nga animal, kat tulungan. Awan mo't dakis na. Sa maysa, kaasi ti tarakay no nayaw awan wenno nasugat. Adda kanupay premyo timang tarakag. Mayat mo't day tasing-asing ti grupo ti pet lovers. Ang awan mo't ti amo ka nayaw awan wenno ada sugat na nga ayop ditoy. Nukas pangarigan ta adda masalamaam. Alaom kaday atarak nang. Una, adda mo't tumulaw. Kun maysa, bareng podno ti kunada nga da premyo na. Kasta kanumad timbaga ti babae anak kisaukin ni kapitan. Anya day ta insangput mo, Inteng. Ay napidot ko nga ukan. Ay nakuteran iti igit ti kalsada ket sus. Naaawa ako. Kait, agyan dito'y balay dayta nga ukan. Ay no awan mang tuntun ako kapilitan. Ay ang kamangala iti kanenda. Tani, kasla mabisin. Imbag no saan amatay dayta. Nagkutaw. Sungarod apa kanin, tapno saan namatay. Sapay nagpintas ni, burburan. Napintas kunam dita nakakutkutong nga aso. Ha? Ay, kasla samsamraid. Na, Nagaatid dog tidot-dot na. Sapay nakadilat na kanayon. style na ba't? Siguro. Sana si katidildilatan na. Ang kamangalat kanina na. Itimplam, itigatas na. Kanya na taimat mo kwa, Rab. Nasaraka ka na palabukan nga anak ti baka si Jay Bantay ang kail. Taraknak man. Imbis nga may sa ka analaad iji balay mo, ada kadwa maon. Kasano nga magamanaladak kat imalakmat kada kayaw. Aminan yung araw danalaad kayo may tangkay. Ay, saan? Joke only? Anya da diyang kail? Awan mo't aso yaw. Ay, adan Nasarakak iti igit ti kalsada.
tarak na, no awan timang tuntun. Ay, no kasta. Aso titarakin mau. Kat bagas met kanyak. Anya day taba daw. Baton samot. Anwam ngay day taba daw. Saan abato daytoy? Adda na biyag iti uneg daytoy abato ako nam. Kasano ko mga adda na biyag iti uneg day taba daw. Tapno makita am ti kunkunak anabiyag iti uneg daytoy abataw. Kargaam day tabatya iti danaw. Ta itapog ko daytoy kunam abataw. Alaman nga raw. Mabit laang takarga akto'y batya iti danaw. Ahap. Aday ta. Itapog kon ti kunkunam abataw. Na. Pag umay, kunak no ba to itay? Uray siya. Kunak no batulaeng. Gam, idi nakita ka nagkutay. Hinala ko na. Maray, adaman nasarakan ni Badong ko apag-ong ijay waeg. Nagpintas. Inkabil ko iti dakkel abatya nga dadanum na. Aya, ay uray ni Inteng. Adamot nasarakan na nga ukan. Ay, kastamot ni Kwarog. Adamot nasarakan na abakas. Anya, agpapadada nga da nasarakan da. Ay, malagip ko la ka nga rod timbaga ni Kapitan may papan iti babae a pet lover. Ay, wan. Adamot contact number na ka ni Inteng. Ay, ibagak man gayam ka ni Inteng. Tagpatulong tayo. Tapno maasikaso tayo anaimbag dagiti napidot tayo ading wan. Ay, wun man maray. No may dito'y dahi a doktor ti animal. Amangan no adda isuro na kadatayaw. Tapno naan anay ti pan nakataripato ti pets tayo. Wun no dagiti dingwon tayaw. Ay, wan amaray. Ay, amangan no pa'y swan na pa'y jaimbaga na nga adda premyo tayo kano. Uray dagiti daduma akalugaran tayaw. Adamot tarakenda. Interesado damag iti imbaga ti veterinaryaw. Tangay ado kayo nga interesado iti project ni Kapitan. Da kayo nga rod ti mang train iti taraken nyo. Surwan nyo ida. Anyang iti maganap dagiti mang train ka dagiti pet da, madam. Adanto angayan tayo a pet showdown, Kapitan. No asino ti kamayatan iti pet na, adda premyo na. No asino ti kalaingan iti pet na, adamot premyo na. No anya ti maipakita yung nga insuro yung, adda katukad na premyo. Umanugot kaya o kakadwa. Good. Dakkel to ti gunggunayo kakabsat. Surwan nyo ida, taumayak tumanan. Basta awagan nak ni Kapitan, no anyaman ti parikot, taumayak adagos. Mangtedak iti basit a pagbibingayan nyo pailaang ita, para iti kanan kan vitamina ti petyo. Kanya nga iti surum iti asaw. Tapno at damat ipakita na inton pet showdown ang kail. Jakmet amo ti mang train. Isurok ato maraya. Tumaray? Abay ko matumaray nga. Makilumbay ti tinarayan. Tikait ko asawan. Kanayon ko apagtarayan iti kalsada. Tapno na laing makilumba. Ay, nguray sa kang kail. Isurok met at tumaray ti bakas kaw. Tapno inton makilumba, iso ti mga bak. Ay, aglumbadan to iti asok. Kitain taman o asino tinaparpartak. Sigurado, ano tinarayan ti pasalay. Maabak ti pag-ung ni tata ba daw? Ay, wala. Maabak tan nabuntog at tumaray. Binigat nga isuro tadag iti tarakan tangkail. Agjaging tayo iti binigat. Wala. Dahil tati arami din ta, kaanakan. Tapno lumaeng at tumaray ti peta. Umadanayin ti pet showdown. Ngam awan met ammo di pag-ung may nga ilaban. Awan mo ngamin na isurukan kwa na. Di na ammo ti maisuraw. Aya, maray. Ay, jay aso may.
no sinyasam nga agtaray, ay na, naglaing atumaray. Imbag pa'y di asum amaray, taad da namnaman na amangabak iti pasalayp, inton madanon ti pet showdown. Bareng marituyang. Binigat da amapan agjogging kat. Ay na, nalaing atumaray ni Dogi me. Kasta ka day maray. Umay kuntuman mat buyaan ti kinalaing di aso yaw. Ay katuwin amaray, tapno makitam ti kinalaing na. Ay, nalaing ngamin ni inting amang isuraw. Ay na, saan gayam ang maisuro ti pag-ong maray? Awan na muna. Hay, jay laki na buntog na amag na. Dakil nga tati maitid agunggo na ti mga bakang kail. Isumutimbaga ti babay. Umay kano ti presidente iti gunglon ha. Isu kano mo ti mangted iti premyo. Ay, dakil tinamnama atipit tati mga bakang kail. Ngamno ti pag-ung ni Tata Badaong ay saus. Awan laban na. Anya mo ti laban ti pag-ung na ngay. Ay, nadamag ko gaya mamalas kanu atarak ng ti pag-aw. Tabuntog kanu mait asumrak ti grasya. Ay, uwin ka na. Malas kano atarak na yun. Ngam di tay amo ano agpaisaw. Ada ayamot pinarsuan ni Apo amalas. Inton bigatan ti pet showdown, badong. Intaman mat buyaan jay aso da maribanang. Kastamatan jay bakas ni Kwarog. Makisalip da kano iti tinarayan. Kaadwan, kit aso ti makisalip. At ado ti aso at arakan ti kabarangayan. Si kansalaang mat ti pag-ong ti pet na. Ikakto iti dekorasyon ti bukot ti pag-aong. Tapno sana kaslapatulaang ti tsura na. Anya ngay ti ikabil mo a dekorasyon na. Idrawing kun sa ti mapa ti kabildatan. Na. Mayat sa ngagpaisaw. Ikamot iti agduduma amaris na. Tapno saan latakas labataw. Kasta ti aramidaik. Tunggal sityaw at damaris na. Di koloris taw ti pag-ungta. Uray na buntog amag na. Napintas to akitain. Agduduma ti mares ti tunggal sityaw iti mapa iti bukod na. Tuyar. Imbaga ni Madam, apaglinyain amin apet. Agyan kayo iti likudan da. Tagpili da iti kapintasan. Sigay, kapitan, inak makilin yan. Igamak ti pag-ungmay. Intamot makilin yan, Kwarog. Alam ti bakas mo, taalaag mo ti aso may. Nakilinyan ni Nana Tuyang. Igim na ti pag-ungda. Bayam ang makilin niya, tadamot nga ron pag-ung na. Narigat mo't apaikatan. Aday tan ni Madam. Nagpilin iti kapintasan apet. Nakita kami, dagiti petyo. Ket tinaisalsalumi na itaapet, ket ti pag-ong. Agmay-may sa, kan kitain nyo, adda pa'y mapa ti kabildatan iti bukot na. Naisalsalumi na kadagiti amin. Iso tinangaba! Yay! Apay ngay. Jay mat Timot pag-ung pag-ung tinangaba. tinamabak. Huwag nagpaisaw. Apay ngay Kwarog. Apay ngay. Apay no paglumbaan tayo dagiti pets, Madam. No asino tinapartak at tumaray. Di iso kumabot at mangabak. Sige nga rod, kapitan. Aglinya amin apets ditoy. Ugadan nyo, ti paglilinyaan da, ta iso ti agbalin a finish line. Ibulos yu ti pet nyo. Bayan nyo nga iso da ti makaamo amagnawan no tumaray amapan iti finish line. Mabalin nyo ti mapan iti finish line, taurayin nyo ang makadanon ti petyo. Awan ti mangkadwa iti pet na iti paglumbaan na. Isuda na ang ti magnawan no tumaray. Sige kakabsat. Paglilinain yung tipit yung iti starting line. Agbilang akto iti talo No go kunak. Patarayan nyo idan. Maysa. Dua. Talo. Go! Yay!
ay na. Dandan iti aso mi iti kagundwa ti dalan. Sumarsaruno matibakas ni Kwarog. Ay, Ay, piman apagaw. Di na pa'y nakatlo ti dalan. Nagbuntog piman amag na. Ay, ditaw! Ay. Ditaw iti ayan ti ka ng pagaw! Umay ka, narasaw! Nay, apay ngay. Tinalyaw ti asok ti bakas ni Kwarog. Inuray na matin. Shh! Ingkandugay! Di mo urayan ni bakas! Apay ngay. Aglin na ngay matan dagiti tarakan tangkay. Ha? Di da matan mapan iti finish line. Ay, tumaray kayo na dwa. Umababutan ni pag-aong. Nagsalbag na ito'y moit nga pet. Na. Nagsugli na matin na nagkinaman iti starting line. Ay! Sigay pagaw! Umay ka ditaw! Agur-uray ti kanam! Uray na buntog ka amag na! Tasaan ka apalwang! Sigay! Diretso ka lata! Na! Narasaw! Ay, sus! Naglaing! Yes! Nangabakan ni pag-ungkaw! Nakadano na ni the finish line! Ay! Aglalangayan! Dagiti daddo maapets iti dalanda! Dan makadanaw! Yes! Da kami tinangabak! Ay! Agbyag ni pag-aw! Ay na, Kapitan! Saan ka amang namnama no saan pa'y analpas tinaban? Kat kablawan kayo na natoyang ken tatabadong tada kayo tinangaba. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Vicky Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects John Red. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Kapitan Enteng! Sagmamano day dyan nakabitin alakaw, maray. Ayan na. Day dyan na iyo. Yakar mo day ta imam, amang ito daw. Kasano ko maamakitak ngay. Nagado alakok anak kabitin. Ada ka pansit, ada ka toyo, ada ka krispa. Day dyan nga raw. Hay, ijak man amo no anya ti kayat mo agatangay. No apay ngamin at tudo ka atudo. Adi mo mat ibaga no anya. Kita ngamin day tiramay ko amang itod-tudo Day dyan aw. Isumot gayam at tudo ka atudo. Gapota kayat mo nga ipakita day taramay mo nga dasing-sing na. Exactly. Nasaya at matanadlaw mo, maray. Balitok dito asing-sing ka. Nagdakkel na sing-sing day ta. 100K ko naman. Ay! Di nakman ang awan iti kasta, maray. 100K? Itaak lang nga nakangag iti kasta. Lakwan na din iti tuyo. Talulaang apirasa. Anya? 100K day ta sing-sing mau. Ngam talula ang apiraso at tuyaw tigatangam. Sagay sa kami kinibadong kaw. Jay may sa ipasidami jay pusa may. Mala, ikan na kun atay nakilutaw. Anya ti kunan, Chip? Ada huldapor dito kabildatan? Oy, saan la huldapar? Kidnapper pa'y Nagadumot eh. Agi kata ko na tanod. No kaano mo't nga imado dagiti kriminal dito lugar tayaw. Kunamot nga agikat kan.
Makapadanag mo ngamin dagit ang ibagbagam, Chip. Ay, at dapay gayam na yun na. Ha? Saan lang nga hold upper kan kidnapper? Anya ngay? At dapay gayam killer. Ikaw takpakarabi di tarwar tuyak. Napanakla ang gimatang itituyo asidaan ta. Gimatang ka ang taltalo tuyaw. Agtip-tipid tang raw tanangin na aminon agagatangon. Pag tipidan na kaon, idin to tagimatang ka tidakkel asingsing mau. Kasano mga main, instaldam dagiti nagadong alahas ko iday. Aging gaita, di mo pa'y nasaka. Saan ka mabalin na rumwar na suot mo dahi ta singsing tuyang. Tapay, kasano nga rod ama ipasikat ka nujak erwar. Kasano nga rod ama amuan dagiti tattao nga dadakkel asingsing ko abalitaw. Nujak ipakita kadakwada. Apay ngamin aya, anas kan nga ipasikat mo. Iso nga rod agim matang aktap ni ipasikat ka. Ala, naluton day tutuyo. Ha, nalutong day tay. Naksit Mike. Ayunay ka tuyang. Kasano kasi daing ngay day ta. Naksit atuyaw. Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta kagawan. Apay, pudno aya di ibagbagani ko araw nga adda kano hold upper kas kada kidnapper diti barangay tayaw. Ay, uwan, ipuno nga da. Iso nga ron, pagan-an nadak dagiti bumarangay. Adda pa'y kano killer. Ay, wan. Ay, Sus, nakaamamak mo no kasta, kapitan. ay sus. Iso nga agad nagkakagawan. Tadang iti baak ti paborito da biktimaan. Ay, sus. Ay, umadanin ti biyag ka no kasta. Ay, no sumip ngitan, irekap mo ti tersinam, ah? Sapay iso ti kapigsaan ti panaglakaw. Ke bagaam dagiti customer mo, ah? Saan da mabalin arumwar kadagiti babalay da mapan gumatang no sumip ngit? Sumipngat nga umaddadag iti hold upper kan kidnapper, kapitan. Kan killer pa'y, ah? Ay, nagbidot kan samat, kapitan. Aswang samat ti rumbang apagbut ngan tayaw. Ay saan? Anya nga aswang. Kidnapper, holdupper, kan killer laeng. Di mo lalaokan iti anyaman akalukwat. Maray, nasayaan man, tanalagip mo ti umay makikaruba. Una maray, tanabayag asa anak-anak ikaarubakin ka. Kumusta anak mo na? Aywan anya. Kumusta ka ngayon, Maritoyan? Adda nagtubo ka muro dito rupak. Aday kita agman. Dito man ni maray, makita. Awan mo't ti makitak akamuro di tarupam. Nagdadak ang mat akurat-rat ti makitak. Ay namaray, itudtudok lang arudan. Dito man ni, di ka pa na makita. Ay saan samot akamuro dayta? Sa balin samot ipakpakitam. Anya ngay kumamaray. Daytan samot nagdakkel asing-sing di tatamodom ti kayat mo nga ipakita. Ay, naglaw mo gaya maray. Kunak no di mo makita. Nagdakkelan dayta asing-sing maray. Pudno abalitok dayta? 100K. Ay, agasem ngay dayta. Nabailam ti gimatang iti 100 karat abalitok asing-sing. Siyak pa'y di ko na maray. Manungay nga ron dayta, maray. Nangina, di mo kabailan agatangin. Ay, jakmet kat gumatang. Damdamagak laang numano. Ay, huwag gaya maray. Agda mabulod abagasyaw. Ha? Umay ka bumulod iti bagas. Di nagsama kaya't apabuludan maray. Agawid nga rudan. Ay, kat pabuludan ka, maray. Anya kalakit din, aya. Kagudwat ka banti buludag maray. Sige. Hanggang mas daawak. Tanagdakkel day tabalitok asing-sing nga umay mo ipakpakita kanyak. Ita,
Awan gayam isa ang yo, abagas. Paray, palso ada magsamo di bagbagada nga the hold upper, kidnapper, ken killer dito ayan tayo. Palso nga ibagbagam. Kando agpeso. Iso anas kan nga ganda tayo. Ay kat tumulong nga mga ron nga grundaan no kasta, paray. Nariga tayo no may sagmak tayo. Ay mayat very good ka barangay ano kasta. Wan paray, kat dito ikon nga usaray, tikinaturad ka. Badang! De. Badang! Pupukawan na kamit ni Marito yang. Ay, jak man mo paray. Umay mo man bagkatan dito'y kagudwat kaban abagas. Day, ada yung kaawitin pare. Nangalaan na nga tangay, dahi takagudwa ka ba na bagas? Naguri ka. Nadyag silap-silap iti iman ni Marito yang. Ay, dahi paray, sing-sing na. Puro abalitaw, paray. Sus, delikado. Ha? Delikadaw. Ang mga hold up dyan, no ipakipakita natin sing-sing na. Ay, una niya. Ay, ibaga man kingkuha na. Saan ba'y analpas ti panang ipasikat ko dito'y singsingkaw? Iso adi mo pa ikat dito'y ramay kaw. Angam Ay ka sa... pangasem, tagulim ka. Delikado nga rod ka na o kadagiti hold upper. Nagado nga hold upan da, siyak pa'y mag. Ay na, awan ti pilpilyan da, dagita man nagdakdakays. Ay dinaksuruan si Kabadaw. Ipapas ko pa'y nga ipasikat da ito'y balitok asingsingkaw. Kat awan makalapad kanya. Marikwanan, nadamag mo ka din dyan napasamak ijay ilay. Anya dayta, Maray. Ay, sakbay nga agpin na damag kayo maray. Orayan dakpay mo ta. Ay nasaya at mataimay ka, Marituyang. Masapol amangag mo na ito'y adamag. Iso nga agdengag ka analaing, Marituyang. Sigay, agdengagak analaing. Anya aya day ta damag. Ay, amom. Adda ka no bakit apinutad dati tammudo na ijay ilay. Apay kanungay, Maray. Kasla kanyak kabakat nga tamaray. Ay, basta, bakit? Kat ammo yun no apay? Apay, Maray. Nalaing siguro nga agito daw. Iso apinutad da di tammudo na. Gapo, taad da balitok asingsing iti tammudo na. Yay. Kayat Kayat mo asawan, hinold up da, jeramay na. Nga adda balitok na. Diyo ko na mapasamak mo't kanyak day ta. Ay, Marituyang, no saan ka nga agan anad. Iso, ati balakad mikan ka, Marituyang. Ikatam day ta sing-sing, di tatam mo daw. Iyakar ko dito'y sa bali aramay kaw. Saan mo nga yakakar, tapno saan da apot doon, day taramay mo. Ay, malaksid no kayat mo ang maputid day tamay sa aramay mo. Apay, asino kumamot nga itimayat amaputod tiramay na. Ay, amo kong tirumbang aramidag. Idulin mo day ta sing-sing mo, tapno saan nga agpagad ti biyag mo. So katakit di iti kwintas. Apay ngay, Tapno saan daapot dun tiramay kaw. Saan nga ta amas delikadaw? Kapitan! Kapitan! Mare, nagpudot ka magmagna ka dito kalsada. Turay si Kantupay. Anya day tag silap-silap di tatengad mo? Mingmingam-ngamin Kapitan. Nagpuskulan ako intas data. Balitok? Aggagatel ko man ato'y tenged ko no saan abalitaw. Agasam data. No saan asingsing abalitok? Kwintas abalitok, ti isuot mo. Kasanaw, ibagbagada mga may nga amangan kanunupot dan dagiti hold upper da iti ramay kaw no agisuutak iti balitok asing-saing. Ewan man. Delikado talaga. Iso aday tuyin kwintas at ipasikat kaw. Hey, bagay ko kadi mo lang, Kapitan. Bagay mo nga saan mo nga ilabas-labas dito'y kalsada. I-display nga raw. Madi! Don't! Delikado! No makita dagiti holdaper, kidnapper, kan killer. Sandak mo't siguro nga ananwan, Kapitan. Don't say that! Delikado tag pag nakunak.
Nagruna kat ada suot mo ang nangin nga alas, Day. Sige, Kapitan. Panawan ka, tamapanak pa'y ijay abagatan. Ay, agan anad ka maray. Ang mga numasalaw mo, dagiti managdakdak ay. Nakabutbutang matis istorya am, Chip. Abay, mabutang ka nga eh. Mabutang nga raw. Pagsigarak pa sika. Anya tinakabot-butang, istoryahan niyo. Ay, ni Chip, mabutang nga. Pag-istorya ni Chip, tatabadong. Takrot kamot gayam, Usep. Ha? Istoryahan nyo na. Tapno mabutang Mike. Na? Nagtaray kan tupay. Apay ko mga agtarayak. Ala, istoryahan mo. Adda ka no bakit ijay ili adi ng randa? Anya, taapay adin ng randa. Gaputa balitok ti kwintas na. Tinakaw dati kwintas na. Mala. Gaputa limaban. Dayjay, di ng randa. Ay, sus, nakabutbutang nga talaga. Ay, nituyag ka. Ha? Kita ni tata ba daw? Pirmi ti taray na. Ni, dapay nasabat na ni. Katkatawaan dan. Kunak man no naturid alakay. Ni ba dong samo day tagtartaray ang masabat ka? Tuyag! Tuyag! Aw, apay anya ti kabuteng mau. Ay, dagiti hold-upper, kidnapper, kinkiller. Adadan ditang. Ayan da. Apay abiro kami da. Ay, agawitan. Darasem. Ay, sos! Tinag-iguyod, aguray ka man! Ay, agawitan. Ang mga numakita na ka dagiti man nagdakdakays. Kit ikatanda mo day taulam. Di nakman bot-bot ngan si kabadaw. Apay bubuongin kaya. Isungarot ka no ti inaramid dagiti man nagdakdakas ijay bakit ijay ilay. Nga da na puskol abalitok akwintas na. Aramiden da nga takanyak dayta. Kaduin na. Tadaytangay na puskol akwintas mo. Ay, partakam nga rod ba daw? Sige, agawitan! Darasam! Si kamot ti mangiguyod kanya kaon. Ay, ako ay kamot na. Mare, mapan mo ilako dagita balitok nga alahas mo ijay ile. Wan, tadagito'y magayam ti pakatayak maray. Wen maisagmak ka. Ay, nadamag mo dyan na pasamak ijay ile. Ay, wan maray. Ay, nakabutbuteng day taadamag. Ay, iso nga ita, tanasa papay. Ingka ilako amin ng dagita alahas mo. Tapno adda kwartam. Kat igatang mula angan iti bagasyo kan nibadong mo. Ay, wan maray, tanay. At dapay gayam bulod ko kan kaakagudwat kaman abagas. Wen mare, bayadam meten Wan maray, umay kunto bayadan inton mailakok dagitoy alahas kaw. Badaw! Umay ka, tamangantan. Nakaluto ka na ya. Ayaban ka, ayan no sa anak pa anak kalutaw. Anya ngay day ta si Dainta. Kunam ana umakan iti tuyaw. Iso akarni mo dayto inluto asidanta. Nangalam nga tinggatang mo. Inlako kun adagiti alahas kaw. Ay, may bayad pa'y tuyang. Tapno umatidog pa'y tibiyag mo. Anya ti ibagbagam agatang maray. Ito duman ngamin Dayday kunakken ka. Masapul pa'y ayang itudok. Apay. Ayan na nga, sing-sing mo, maray. Awanon, inlako kun maray. Sigurado ka? Wan, inlako kun dagiti alahas kaw. Ay, sino ngay mat nga minti mayat amapot dan iti ramay ken ulaw, maray. Ay na toyang. Saan mon atarigagayan ti adu nga alahas? Naragsaken na talnalakad ti panagbiag mo, undas daytan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Kasta kadilatan ti ammom nga ramidan ba daw? Tagbartag? Anyayat, hikayat mo ngay nayon ko iti amok akon ko nam tuyak. Ay katagtrabaho ka mo ta. Uray agpakan ka kadagiti dingwan no isaw. Sakla aminan. Amam te remedyo na dayta, tano saan ka mabanag kada kita ading white tuyak. Anya ko maaber. Tano saan mo akanayon aparikaw ti kaninda kita ading white. Sidayin talangin ida. Kahit inton na si dam amin ida. Anya ngay titaraknam. Ay, hagilad ah. Tano sanga ilyan tikinan. Mas jay, timayat abyak. Na. Day tala ipaunag mo, tinapatagkan ka. Kasanon inton bigat kan ti sumarsaruno pa'y ngal daw. Ay, parikot tumanin ah. Ti sumarunungal daw. No anya tigasat nga itdenaking ka. Panunot ti paltat day ta panunot mo. Kanya mo ti connection ti paltat. Mike! Kita di paltat. Nagdakal ti ulo na, ngam awan mo't utak na. Kasta ka ba daw, no paltat ka kuma, awan mayat amang sida di ta ulaw. Kika? Enteng, padasem man abagbagaan ni kumparim abadong. Ha? Kanayon matan ti panagbartag na, iso aparikot ni Marituyang. Ay, namin adon abinagbag-ak. Ang awan matidengdenggan na. Ay, nakakaasimot ni Marituyang. Aramidan na amin iti trabaho ija balayda. Uray iti bangkag da. Ay, di pa'y tulungan ni Pari Badong. Aha, anusan nan ah. Ta, idi pala ang kat mamartakan ni Pari Badong. Ang kinayat naman. Oh. Saan samot akas jay ti kinamamartak ide ni Pari Badong? Apay asaan ako na. Ang idi nga man. Aglimang nung mabartak. Mapan maturog. Ang amita, agpasikatan nung nabartak. Agsapol pa iti kaapa na. Imbag kataawan timang tutupkan kwa na no kas jay nga aghamon-hamon iti kaapa na. Nasingpat nga mindag iti taga-kabildatan. Iso asaan da tutupan nung nabartak. Ay, aglablabusan ni Pari Badong. Saan mo na pagparikutan, dungaw? Uray, tadi nakamatsagsagida no nabartag. Ngam no sagidin na ka. Ay, asus, sabalin asaritan. Jak itulok. Siyak pala ang ti kapitan. Chip, nalabsak itay ni Tata ba daw? Pirmi abartek na. Kumbaga, tadi mo inatalan. Ha? Sigurado manen adi aglisi iti kalsada. Imbis ataw ti aglisay. Saan? Taluganin ti aglisay. Nagpaisot ako nam, Chip. Ganda ni na atalan. Ay, no, jak la imprino ti tricycle ko, ang mga no nadaplisan. Riribok na dyan tata ba daw? Papaanawa. Huwag nga ron. Makapasikor, takanayon ang nabartag. Saan nga tama sikuran ni Nana Tuyang tikas dyan nga aramidan na? Uray masikuran. Tanaturay mo ni Tata Badong. Anya nga iti maramidan ni Nana Tuyang. Sipay ni Nana Tuyang. Ang amuna ter aramidan na. Masiguradaw. Agbutang to ni Tata Badong iti udi na. Ha? Taapay ngay. Anya nga iti aramidan na, Chip. Bayam, takasaritak to ni Nana Tuyang. Sinapsapam matin may diti tersinak, Maray. Ay pangaasim man maray. Ta saan mo alaklakon ni Badong ko iti arak?
Masyanakan ka, isuhasaan ko alakwan. Ngam, saan lang mat asyak ti adda tirsina na. Mapanmat iti sabali. Ay, awan man ngaminin ta iduldulin ko a kwarta. Awan mo't sabali a pabasulag. Ta isulaang mo't ikabalay ka. Kaasi kamot maray. Parikot sa matit itad ni badong mukhang ka. Ay, pudnot ako ng maray. Numabalin la ko mga ibabawi ti asawa. Nabayagan ngay naramid ka. Ay, imbag lakit din tadyak na ki asawa. Kastagayam tirigat na no adda bisyo ti asawa. Ay, no amok la kumamot akas taoy. Jak la kuman na ki asawa. Naragragsak kumamot ita ti biyag ka. Anya nga rod ngay maray, adda ditan, saanan ang mabaliwan. Oh, naranyag gabulan. Ay, Anonoy ko, hindi nga. ay, Ah, nabartek ka manan, tataba daw. Ingkayo kiti maturog. apaya paturugan dak. At sa anak pa yung makaturturag. Da kayo, ti mapan maturog. Tamnusan kayo, biyangot. Pagkibiyangan nyo, ti biyag, ti akit biyag. Panang isakit ka da kayo ti ibagbagak, tataba daw. Amangan ngamin naman disgrasya kayaw. Apay ko mamadiskirasya. Kahit sana mga agmamanihaw. Akas ka da kayo. Biyangot kayo kidiya. Kasano adi kayo madisgrasya? Kat saan kayo matngaglisay no adalugan? Aglisi da. Naparpartak na mo lang aglisay. Tanda pilid da. Angam siya, awan ti pilid kaw. Dapan lang. Ay, naginuman man din, paray. Ay, ko naman no, nasirib ka, paray. Apay at damagam, no niya tinaginamak. Una, taka na yun kamutan na nakainom. Ay, nagsatam. Ay, naglaka asong batan day ta sa ludsud mo. Iti jay baso ah. Kanya pa nga. Alangan mga iti ungot. Wino sabat. Sana nga uso day ta paray. No iti ugma isaw. Uminom da ka na iti ungot. Wino sabat. Ay, intun ko na. Aha. Patil-tilan ka. Ayak mo ipalubo sa paray. Na. Apay nalakati mapatiltilan. Na. Angam padasma ta maraman naman sangga ken kontra patiltel pare. Pasensya akong natataw ta ng bartak. Ay, Nagdakal magkiti pasensya king ka pare. Pasensyaan ka lang. na. Sakbay ka nun ti pasensya na. Heh. Ay, na. Intun ko na. Kaasimat ni Marituyang, maray, parikot na ti asawa na. Ay, nukas jay mat ni Enteng. Ay, kakaasi iti balunat. Kasla nagmadimot adenggan at may sa kapitan kat mabalunat maray. No saan nga umno ti aramid na, talaga abalunotek. Ang numayat ti aramid na, ay nakadulin mo't ajay balunat kaw. Nasingpat mat ni kapitan maray. No daddo malaang akat ibalang dati balunat. Ay, saan nga agbalin kanyak? Nakadulin ti balunat ko. Nga, mairwar, no adda saan nga umno ti aramid na akabalay ko. Kasano nga tangay no kastamo ti aramiden ni Marituyang kanibadong na. Ay, kat. Jak amo no kabailan na nga aramidan, maray. Padasag tuman nga ibaga ka ni Marituyang. Adakan ka na ita, marikwanang. Angam siyak. Ibagak man mo't tabarang maiturad na nga ikan itileksyon ni Pari Badong. Imbag kada kayo, tawan parikot yaw maray. Adakan ka ti panagbaliw ni Pari Badong. Panagkuna kat inaramid kun ti amin, maray. Ammomot siguro ti maipapan iti balunod ko. Saan ka day? Ay, amok maray. Ngam no pa kita ak ni badong iti balunod. Amangan no siyak pa'y ti balunoten na. Ay, masapul ti turad. Tapno mapagbaliw mo ni badong mo.
Kasanaw, Maray. Dumngag ka, anaimbag. Tayara saas ko kan ka. Sige, Maray. Dumngag. Napartek ka manan badaong. Damagan pa lang. Uray sika, kitag bubuya ka manan ititibay. Paggastusan ti kuryente na kita. Agbuy-buyak iti damdamag. Adda ka no bagyo na. Salbag na itatibay. Muna nga ibaga ti bagyaw. Di na mo nga ibaga. No asino tinang dukot. Itiwalit ka. Adda ka di karga tawalit mo. Saan ka dahi nga adda di inalam akwarta? Anya? Kasano akwartam? No adda mo titiwalit ka. No adda king ka, kwartam. Ngam no adda kanyak. Ay kat kwarta ka. Kasjay. Ay, nabartek ka na talaga. Addan tula aldaw mo. Aldaw ko amin nga aldaw tuyang. Uray da kwaraw kan parinteng. Awan, di ka ba ilanda kanya? Pagkunamag. Abay, di mo makita. Nga adda ka na yun pag-inom ka. Ngam da kwaraw kan parinteng. Pulaos, iswadi daw mininom. Nanakam da. Sa nakasken kang er-er. Ti pagsayaatan da, ti pampanunutan da. Saan kat at ti pagdaksan da akasken ka. Ay, Aramiden nga ta ni Marituyang tinsingasing mao, Maray. Ay, jakam mo Mare. Kasla di namat maiturad. No di na maiturad, ay awan Iturayan lata ni Kabadong ni Marituyang. Ay, urayan ta no anya ti mapasamak. Ay, madanon tulat ta ti panakapuno ni Marituyang. No awan ti adda nga aramiden ni Marituyang. Agnanayon akasjay ni Kabadong. Anya nga ta ti maitulong taken kuana. Binagbagaan tamutan, Maray. Day tatiam mo ka maitulong taken kwa na. Panagkunak, numapunwan, at maaramid na apagbabawyan ni Pari Badong. Awan manen ti kwartak iti pandag ti pungan kaw. Inalam manan. Hinala ti arak. Ay, san gaya? Hinala ti aglaklakaw. Iti arak. Kunak kuma. Salbag ka talaga. No agsakit ka gapu iti arak. Saan ka nga ipaagas? Tawanan kwartak. Ditam amauna. Ay, adayo pa iti unatak. Tado pa iti lako nga arak. No awan ton ti lakaw. Ay, kat mabalay. Na maunataktan. Ingkakat sumakdaw tanabanugak anag gapu iti bangkag. Awan pagluto. Ay, baon mo da kita timba. Ta mapanday taya. Ti bagbagida. Kit isuda. Ti sumakdaw. Saan ka nga uminom iti sakdo ka? Ay, oray sana nga uminom iti danaw. No lakit adarak. Ay, nasuden. Tibiyag ko to yang. Di pa'y lakit agbalin asabidong day tanga arak. Tapno agbuteng kang uminom. Ay, surun ka! Saan mo ka di pa'y nga inarami? Tinsingasing ni Maribana nga aramida, Maray? Saan pa'y maray? Ngem no agsip nget ti panagkita. Amangan no maaramid ka. Saan mat siguro adakas? No saan lakit analabas? Ta ikamlaeng mat iti pagnakman na. Adda ngamin amak kaw, ta amangan no kabilon na. Sabagay, di mo ammo ti kapanunutan na no nabartag. No mabalin la ko maapanawan. Agam sayang dagiti mulak no saan ang maasikaso. Sapay aduda pa'y mag. Dandanin maapit dagiti mulak anateng. Aduman nga ruden kwartam. Alibasan tumanan ni Badong Mau. Saan kon nga ibati ti kwarta? Mga lakto iti belt bag ko apangikak iti kwarta. Ay, wun Maray. Wun maray, talaga aday tanto ti aramida. Nagawid na ni Tata Badong nga nabartag. Sigurado, amarurod man ni Nana Tuyang. Kabutang ka din ni Nana Tuyang ni Tata Badong no nabartag. Kabutang na siguro Tapay abay-bayan na may.
Sa bagay, napigpig sa latan ni Tata Badong, ngam ni Nanatuyang. Napigpig sa sigura, no sana nabartak. Ha? Angam no nabartak. Patyam no adapay pigsana. No siyak ni Nanatuyang, ikak ni Tata Badong iti ultimatum. Kasano ko ma? Hey! Dahita man tibin ti sang wama. Sige, tuyan. Anya ko ma, saan mo't asikat ang baybayan iti kuryentay, ta siyakmag. Ita pam dahita. Mabisina. Saan pa'y, tamadama ti damdamag. Denggak ti may papan iti bagyaw. Nuko na kay Debaim. Idebaim. Siyak pa'y lang ti katurayan. San kita sika? Ay siyak ti magidad. No kunak, saan mo ngay depan? Saan mo ngay depan? Dahito yung ano ti may parbang iti dahita. Tibay! Sa! Apa yun nga Apa ya binarsak mo ti TV? Ay nabuungan. Ay aglablabos kan ba daw? Aguray ka man. Ayan nantay pang aur! Ay, nablo aksan tuyan. Yak mutin maigaraw dagiti sakak. Gongkunam, apay abinuong mo ti TV? Saan ka di nga imbagak apumanaw kan? Apay nga da ka pay laditaw. Ay, pakawanan na kun Saan akong ngagbartek? Ikarek, di nagpapanawan. Please, tuyan. Ay, tatabadong. Idyan, tinakaro pa na ginom iti arak, tapakaisagmakan. Kan, makaperdi iti salonan. Hala, sigay! Dinon, tinagibusan di sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.